Good afternoon, ladies and gentlemen. And on behalf of the organizers, it is my pleasure to welcome you all to the closing ceremony of Second Notice India gi punsida piriba masigi yamna achouba impact thodang adubo aikoina khangzabo oina madu mayamda yauhannabagi pandamga loinana thoramasi sinjabani aduna masi haukiba Nahangi Hogdokiba Ahanba opening ceremony City Convention Center da Pangthokraba Matung ngasi mafam asida Pangthokliba closing ceremony sibu mapung fahan binabagi damakta Lingshin Biriba Khwai Pumnama Ikai Kunajariba Mithung Lensing amadi Manipuri film gi culture gilamda Thoido Hendokna Ikai Kunajariba Ahallaman Oza Guru Satanaha Khwai Pumnamakpu Ayakna Thoram Sinjalangjari Maho Sinjaraga Amuktanga Hana Taram Nokcheri Ngasigi Tauramasi, Mapunguina, Sinjalangjariba, Tauna, Manipur, under the aegis of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, and National Film Development Corporation. Pangtokchariba Mapamasina, Library and Information Center, Kapching. Khwai Pumnamakpo, Amuktang Handa Ngasigi, Luishin Bagi Tauram closing ceremony Sida, Taramna, Okchari. Aduna ngasigi pangtokchariba thoramasi haubayana damagta thoramasigi ikai khunajariba mithung lensing oina dai selection binabagi ahan badai kai khunajariba mithung lensing amuktang ming oina hangachari ngasigi thoramasigi ikai khunajari Thagachari Ikai Kunajariba, Mithung Lensing na dai selection bikraba matung asidi Sinjalangjari Maiki dagi Jamna Langjariba Kudolpot Ling Bouquet Brochure Lunana Record Book Matang Lanthok Jadune Ikai Kunabocha bagi Tanjado Ahan Bada Laujari Ikai Kunajariba Mithung Lensing Mapamda Lingyan Kudol Tambirana bagi damagta Nalukchari, convener of this second Notice India Film Festival 2025, Elangbam Surchan Singh. Ikai Kunajari Babu Nalukchari. Ahanbada Lingshin Biriba Ikai Kunajariba Guest of Honor, Honorable MLA Shri M. Rameshwar Singh Mapamda Langjariba Ling. Kudol Tabchari, Taramnokchari, Nolukchari. Masigi Matang the Lingshin Biriba Guest of Honor, Honorable MLA Shri Thangjam Arun Kumar. Ikai Kunajari Begima from the Su, Ling Kudol Tabjaduna, Nolukchari. Matang the Lingshin Biriba Presidium Member Shri Mongjam Joy Singh IAS, Commissioner IPR and AC Government of Manipur. Sir Gima from the Su, Ling Kudol Tabjari, Taramnokchari. Lingshin Biriba Chairman Film Forum Manipur Amadi Festival Director Oja Laimyum Shrizakanta Sharma Ozagi Mapam Dasu Ling Simantangahan Bada Kudol Tabjari Haramasida Taramno Cheri Matang the Lingshin Biriba Chairman Organizing Committee Second Notice India Film Festival 2025 Yengkhom Nilachitra Singh Ozagi Mapam Dasu Ling Kudol Tabjari Taramno Cheri Matang Dana Lingshin Biriba Kwaipum na Maki Mapam da Langjariba Bouquet Brochure Amadi Record Book Lanthok Piranaba Co-Convener Second Notice India Film Festival Ikai Kunajariba Ebung Santi Rajpo Nolukchari Ikai Kunajariba gi Mapam Langda Lingshin Biriba Kwaipum na Maki Mapamda Co-Convener Second Notice India Film Festival 2025 Ikai Kunajariba Bung Santi Rasna Okay Lanthok Piri Lunana Brochure Festival Asigi Amadi Festival Asiga Mari Lainana Ekoina Ningsing Kudol Oina Semjariba Record Book Asimasu Kudol Tambili Kagachari
Ngasigi thawram asigi senglaba maira asi chukhat khibaga loinana lamdam asibu konbiriba ibudau kamlangbana ngasigi pangthokjariba thawram asi soidangamda mapung phana pangthokpa ngamba pinabiyu haina pumnamaki mahosinjaraga ikoknona kurumjari mathangi asina thawram asi makha chathajarak poina pangthokliba festival asida yamna achauba thaudang ama lobiriba ikai khumnajariba competition gi jury sing amungtang stage ta kokhacha duna koina langjariba khudol pot macha amam tang lan thokjaraga ikai khumnaba uchabagi tanjadu logjari aduna ahanbada lingshin biraknabagi damakta nolukna hangachari ikai khumnajariba jury chairman oza okay na makcham lingshin birakani oza nolukchari amadi ngasigi thoram asigi ikai khumnajariba guest of honor amoina lingshin biriba honorable MLA Kakching Assembly constituency Shri M Rameshwar Singh ikai khumnajariba sarna honor tobinaba nolukchari masigi mathangda jury oina sarugya bikiba ikai khumnajariba Shri Bobby Wahingbam lengshin biraknaba nolukchari mathangda khara khongle yangna lengshin laknabagi damakta nolukchari ikai khumnajariba O Gautam mathang lengshin biraknaba nolukchari mathangda lengshin birakani ikai khumnajariba oja O Gautam jury oina handaki festival asida sarugya bibani ikai khumnajariba jury ahumna yamna kupna yengraba matungda khwaidagi afaba film khwaidagi magun leiba mayamda ngaki matungda ekoi soidana khangalagani aduna masi loisilakpada jury chairman na festival asigi matangda report ama khaktang haiba tare jury chairman gi report tu sumayamda tentakna thambiramnaba nolukchari osa Lengshin Miriba Kwaki Kurumjari Masigi closing Mangani Shupna Satazaki Festival si closing Namit Asida Daista Lengshin Hojimaki or Lengshin Miriba Honorable MLA Ani Ming Hangasare M Rameshwar Aduka now TS Arun aduga Arun culture ki Manipur Sarkar ki Bibag asigi commissioner waina Thopubiriba oja M Joy IS Shiliba festival asigi festival director Ayi Marup El Sujakanta Pilampuram Manipur ki chairman Soibiri Loinana festival asigi chairman Y Nilasandra Lengshin Miriba dais ki leiting Oibiriba Uji bagi wana Lengshin Miriba ai kai kuno usari loinana Uji mati yobiraktriba aduga Sibgesh wina Lengshin Miriba hana halal yabirakba Honorable Minister TICP Sosit Buso Aina Masal Abdul Suwaini Kai Kumnapati Tamjari Ahan bagi pangtokiba Northeast India Film Festival amahan pangtok sakiba atu dasu akoy yaujay ay samang juri wana su matam tawag yazaki handak su ani su bagi asita su juri chairman na musu sembiri bak langbiri kambuna haibir kana musu yawo pangsa pase
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯐꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯅꯟ ꯐꯤꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯅꯟ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯗꯣꯀꯨꯃꯦꯟꯇꯔꯤꯒ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯁꯥꯡꯁꯤꯠꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯕ ꯐꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇ꯭ꯔꯝ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯔꯤꯅ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯤ ꯐꯤꯂꯝ 38ꯀꯨꯝꯕ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯟ ꯐꯤꯆꯔꯗ ꯐꯤꯂꯝ 38ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯁꯤꯟꯗꯤ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯇꯥꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯝ 10ꯈꯛ ꯈꯟꯒꯠꯆꯩ ꯈꯟꯒꯠꯂꯤꯕ 10ꯁꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯁꯤꯟꯕꯁꯤ ꯊꯥꯖꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔ 6 ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯑꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯍꯟꯈꯤꯕꯒꯤ ꯍꯣꯇꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯊꯛꯄꯒꯤ ꯈꯣꯔꯁꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯝ ꯀꯣꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ 10 ꯈꯟꯒꯠꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯐꯤꯗꯦꯟꯁꯦꯜꯗ ꯆꯥꯖꯨꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯊꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯡꯈꯠꯆꯔꯝꯕꯁꯨ ꯆꯥꯖꯨꯝ ꯅꯝꯃꯒ ꯄꯤꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯖꯨꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯃꯝꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯏꯟꯚꯂꯞꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯁꯔꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯅ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯐꯥ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯅ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯃꯅꯤꯐꯥ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯅ ꯃꯃꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯐꯩꯒꯥꯛ ꯐꯩꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯩ KDSꯀꯤ ꯂꯝꯄꯥꯛꯇꯁꯨ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯐꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯟꯀꯠꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯣꯗꯀꯥꯁꯇꯤꯡ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯂꯝ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯅꯤ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯇꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯚꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯃꯐꯝ 2 ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯄꯣꯂꯤꯁ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯐꯝ 3ꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯕꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯏ ꯃꯤ ꯆꯣꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯄꯣꯈꯥꯏꯕ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ ꯃꯤ ꯆꯟꯗꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄꯣ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦ ꯀꯩ ꯌꯦꯡꯈꯤꯕ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤ ꯃꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯣꯏꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜꯗꯁꯨ ꯇꯥꯟꯊꯥ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯚꯥꯕꯣꯛꯀꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯃꯛꯀꯤ ꯈꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯩꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯕꯣꯕꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯁꯣꯔꯅ ꯀꯃꯜ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎ ꯒꯧꯇꯝ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯒꯧꯇꯝꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯦꯡꯖꯈꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯂꯤꯕꯔꯦꯁꯟ ꯐꯤꯂꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯔꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯏꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ
ꯐꯝꯃꯒ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯟꯗꯨ ꯑꯩ ꯏꯅꯥꯎꯄꯣꯛꯄꯤ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝꯅ ꯏꯕꯅꯤ ꯁꯥꯏꯇꯦꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯆꯠꯈꯤꯕꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯈꯔ ꯐꯪꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯊꯧꯅꯥꯒꯤ ꯃꯦꯃꯦꯟꯇꯣꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯄꯨꯈꯤꯅꯤ ꯈꯟꯕꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯐꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯧꯅꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯤꯂꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯀꯥꯡꯗꯅ ꯃꯨꯟꯅꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯊꯣꯛ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕꯗ ꯑꯩꯅ ꯅꯤꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯇꯦꯟꯖꯒꯦ थागचरी इकाई खुनजरीबा jury chairman oza oken amakcham manipur film industry da yamna nauringai de hauna masa actor roina leirammadagi ngasi na manipur film asi chaukhatnaba leiriba level asi dagi hanthadanaba yamna kanna honariba achangba thaumi amakhakni manipuri cinema gi aduna ikai khunajari bojana yamna achauba thaudang lobigiba festival asibu mai pakhanbada isagi hanba leitaba ekogi thauna aduna mayamda su hena ithil pibi khibagi damakta ikai khunajari bojabu hanana thagachaba phongdokchari mathangi asina ngasigi thoram asigi ikai khunajari ba mithunglen oina su lengshin biriba festival asigi director oja Laimiyum Surjakanta Sharmana festival director gi warol thambiranaba nolokchari Lengshin biriba punungakpu amokta dai ko nonjari ngasi anirak suba ni North East India Film Festival ki closing ceremony si ki formal function sida dais dignitary ne Lengshin biriba haju jimukti lakpitri ngasi ki chief guest obigodo ba amadi guest of honor sing kai kumna bochari lonena mangda Lengshin biriba ozawara guru sing thonagi Alaman Sinauk in practice film fraternity ki library ba film makers artists Philip Chupson jaraga kai khumna puchari North East India Film Festival 2024 da hogi bine adagi maka chatarak po ina handak se 2025 ki February 12 tagi hodok the city convention heart of the city da yamna apung phaba overflow sauraba theater holado pokhai goi yamna phaji khalle manipuri cinema si kana kumba khalan haibada angang khalan so Facebook ta kaida telegram du ida manipur film series nungai taba lesang sida lai adobo adak manipur da thangnana pangthokpa International Film Festival aikogi Impal International Film Festival amadi thongna amasuk film forum IPR Government of Manipur na yamna thodang lauraga Minister of Information Broadcasting Government of India na pajaba miyang yang bidana National Film Development Corporation Mumbai santang bidana anisuba section jen competition section da ko yana le masi only fiction feature film khata leibani mama gi sahida handakti bibir iba santang di hanadagi ta tharaga pirakpa aduga akoina award section ji feature film and non feature film sisu award pokalakpa mamang da di yawte si thongna gi da mukta yam sakthok se srida thongna group si yamna kari aini puchin khajin tinaba haiba tare alla bannasu ayam bani o sida leibiri ba
alaman mayam loinam pandrasu uzat chandro lengin beri hauji yamna nuksiba yamna thawai yaujaba ahal sing adiki wai nilachandra ai maru festival sigi chairman oibireba ali loinamak ne ani haji thamnagi aduki mati manipur da tongan ba group amane mase makhoi matu tamabadi lekai khudin club khudin organization khudin muksa khudkini khoba am tak ne sege handak film ji kunragi matak tale ado pri koi selection ji ani aum lok thongni yengi festival chambri yaba to lokot pa ado da zuri na screen dawdana matam changna ye birakanda kak launa khanba film sing duni masi miyam mamangda award lak thok dori base transparency hebo bosidigi henna haningai leite aduki matik transparency oi film forum gi office aku auditorium macha malai aduda screen dawbuni ai festival director ni film forum gi chairman ni adu kari film kapaga karama film yengi ai khangde ali juri gi freedom of right many yening among the yengi koi lisem de hauji lepa ngangjari ba ai handaki festival ji kanana kai tare kanana kai sakrage ai yazu ba khangjadri khangju khangning ba tawrude khangju khangning de aduna walen ewalak thropada mayam na adum penbi gane festival ama sitbai base arai binate adu matakta mu siliba festival state sika kinate north east india gine abar sagal sister plus sikim yauri bani adu hatak 2024 gi sunset film ji kaya like ta meghalaya da karida film masing yam na like ta aduna film masing kitang wale state kharagi adu bo yam na thawa yauna asam dagi di film ji tajim bere i film ja phabang ata tajim bere cinema ibasi haine yedum sini site bse ai ga saugi ne cinema sire ibse ai di ai film na ngawjara ka ngasi ai isagi sahi 67 years chali ba sahi se gi august ki tarikh kulum da sahi humbu tare se bapung complete oi durine ai di malingai de ki film da khongda jare sahi Tramari manga de gay khongda jare 1975 te gera film de am chokba phida amalo ga ai government tore 1975 te ai hindi de ge hore ado manipur da makhata na lai jabani cinema sire abse noi taba cinema never sire wal cinema sire kai da rokani matam gi audience sense la kane audience all of karak se asli da cinema se Manipuri film gatunate India das film series ne big budget fantasy film gatani hingis Puspa 2 guys thadari crore do Allu Arjun lawsi 300 crore ne magi film da makum gi lawsi 300 crore do Manipur da amutang thada biyoba sahi taragi long term plan da adu di mai hong ne Oscar da Manipur na sai goding lorok kane ba talent leba akoi di Manipur da leba producer singji yengbio sel paibam to na producer oide yawi film samai manung da sel paiba film tara di sel paib na tawi adu su time pass to dillen bagi film number producer Masa nupaga akoi celebrity oreba actress side actress sama ka pana ba masu nupa komalaga actress sama ka pana ba adu ma producer yawe ba mo do sel pai bane sorry sel pai bane percentage da lei ba yamna film ngori ba mayam jidi ai gum sel pai da bunga tane badai koi sut tawraga pu bani lang mani leijabe property yon mani khangde phamung bau yon ma yauri bane ai ngangjeri bai gi yumdong tangling biro mayam aina tumi phamung di yang bio ai film maker amani ai film
यामे मसंग हाई तरसु यामे इन्हें नमी भाई ने प्रोड्यूस तो रही से ममिंग लुल चली चलाई कोने दे फिल्म दत था दे फिल्म की थपक में याम ले रही है अरे ये मायाम ना सेलिब्रिटी हुए ना सब खंबी ना बातों से सोलों तो सब पता नहीं इन्हें बमी वो बातों लाए है सब तब जाते चली इनकम लेते चटपटी सीजन में मंगी अवज़ी फेब्रुआरी था जी कहते कि पोइंग सेंगी मतलब ने रुपये लिंग कुंद्रा चले अदम अरे लक्ष्मी पॉइंट दी फिल्म सीरोय अदो स्टोरी टेलिंग वारी कर्म मौंग द लीग द गे है बाबा सिगी चेंजिंग एरिया लंगदाय मने बा अदो द कितंग फिल्म हन बने अदो अदो की नॉर्थ इंडिया फिल्म फेस्टिवल द थजन बेरी मणिपुरी फिल्म असम की फिल्म सिंग से अदो की मती थाक वांग फिल्म ना मैक्सिमम ओय याम न फारे अखोई मार्केट खक तक खंडब मार्केट खंब फिल्म में हम लई अदुसु फतब फिल्म ते अफब फिल्म ने मणिपुरी सिनेमा से मायून अनि सकताई मपालमदा गुड फिल्म आर्ट फिल्म में भी लेरम दे इंडिया दा आर्ट फिल्म की ट्रेन जर्नी मतलब हम लई अखोई गौतम घोष होय करी होय अदगी मैम थोलक पार अंकुर कई तब ममिंग थोनगीबनी आर्ट फिल्म ममांग आर्ट फिल्म लेरमदे सिनेमा लेरमे अदो आर्ट फिल्म लाख्रे अदो मधुगी ट्रेंड इंडिया पूरा लेरे आर्ट फिल्म ना मपाद मसक ताए मणिपुरी सोसाइटी कल्चर अखोई खुनाई से ताए अदुगा मणिपुरी सिनेमा सेलिब्रिटी पुथोकपा अदुगा सेंतान बसना अखोई फैंटासी फिल्म सिने बसि जिमिराई बा यापोंते फैंटासी यावदना फिल्म हॉलीवुड की कैप्टन अमेरिका आइना जी तोरगा तंथा पुलिस दा सोतर कापी मसी सोतर उनी तंथा पुलिस दा थिएटर अनि ने टू थिएटर हॉल अनि दा कापी हाउसफुल ने क्यूमेक्स दा हॉल अनि आइना हाइप तो लानग्रा क्यूमेक्स दा अदुगा तंथा पुलिस लंफेंदा लेरिबा चाव थिएटर से हाउसफुल ने करीगी फैंटासी फिल्म कैप्टन अमेरिका से येंगना बहुत मतमदा टिकट अमा कलब फिल्म से मतमदा गार्जियन को है कैप्टन अमेरिका से ओइथोक्तब पोल मैम द सेम मनी कनबगी कनबंगाता कनाना पामे अंगांग मसासिंग पामे अंगांग अमना सिनेमा हॉल दे सिनेमा येंग चटप तारगा दि गार्जियन पोरानी मदर एंड फादर लाने बा अदन बोट अंगांग दुगी टिके को पुत टिके ने में हेगले बा वर्ल्ड सिनेमा मतम 35 mm तो गे मतम दा वर्ल्ड प्रीमियर हाई तारगा दी पृथ्वी द सिनेमा हॉल के ले सिगी इंडिया द प्रिंट क्या था नी कंट्री अते के था गनी प्रिंट द कॉस्ट से अदुकी मति याम रे कॉस्टली प्रिंट नमगी ममन से 60,000 to 80,000 ने प्रिंट नमगी ममन हौजिक के दौरे इंटरनेट की जुग इंटरनेट लाख मतम के दौरे लोग अमा खा पासवर्ड अमा नमगा मणिपुर सेंटर तरा कापके कुन कापके प्रिंट नमगी थर्टी एमएम की नत्रे डिजिटल सिनेमा है लाबनीना इकोनॉमी से जानती ना वे मतम मणिपुर ममिंग चक्रब मणिपुर फिल्म सिंह पुथोपदा प्रिंट अनी दी लोंगमदे करीगी कैम कलेक्शन तौरकदगे अदुगा अमुक्तदा वन टाइम कक्सिंग थौबाल मोइरांगइन तोबोंगमदे इम्फाल लोरगा मथंग है सिनेमा हॉल लोरगा चैरिटी शो लंपाक खाइदोमे हजिक्ति डिजिटल एराददी डिजिटल सेल पेन ड्राइव एमना सिनेमा काप याराबनीना प्रिंट के अवाबद लेत्रेबा अदुना प्रोडक्शन कॉस्ट चंगमबदो हजिक्ति हंदराबने हंदरप मतम सिनेदा कोइना फिल्म जी यामना यांगबा ngamdabasisu फैक्टर अमा लेरमी अदो हजिक्ति अखोई फिल्म मेकर सिंगसी वाखल लाए अदुना अईगी फिल्म जे मणिपुर यंगबीबा अदुगा नेशनल एंड इंटरनेशनल एरेना तक कंपटीशन चंग याबा फिल्म आ स्टोरी टेलिंग जी थीरे एबल जी आईना पृथ्वी दा वारी लीगे हाय पतारगदी पृथ्वी की म्यूजिक दुना खांगदे वारी आर्ट एंड कल्चर ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल लिविंग स्टाइल अखोई ऑर्नामेंट आईगी चनरीबा मणिपुर की पोट्स मयाम से
tabu nungi poche pothoga walda walba matamda madu wal cinema ne aina South ki matau tamaga natraka Hindi ki matau tamaga any state amagi matau tamaga film namagadi matau tamba oina laigani Amitabh Bachchan ni matau tambutuna tambane ba adu thokani duna adugi wakhalon je hojik lae agui filmmaker sikta duna ni as agui second edition na jik pangthoi ba award ta thajale film chingche paja ba film yaure storytelling ji hani gi mayon ta chatre ji paja ba mayolom ta chatle ba aduna mai pakani second edition tawre third edition khangoroi matam yorani chi nangna ba agui filmmaker singna so haidi North India Festival khakhtagi na taba combination khudimokta thajin bhaya ba film soidan nambira kani habigi thajaba yam chauna phaujob lai engonda namju namakani Manipuri cinema 2024 the film Umthra puthoye Manipur lalakta anga parisigi producer singche kathokpada mangtharaba producer sing lalaktu da film puthoga kadai de utuinu pham leite lampak ta kapte cinema hall mari manga ka kapi hose Imphal da Tanta Police Kawada QMax aduga marak da premiere na taga release to bugi Manipur State Film Development Society auditorium amaga kapi Thawada hall ama kapi Yaripuk the hall ama kapi hajuji running ni aduga Wangjing Bazar the Lakshmi Cinema na ama kapi marak tab masu cinema na mailam bidalaiba srida he kapi Full mga taruk to the market tawni edana film kontra photo ise 2034 ki producer sing makoy asing ba film lover ni tat pat toromba producer mayam lai modi lui tung khrebas lal no oigera kedogi ke covid oigera ina film photo iba mi do wala ibrone director dia nik pane actor anik pane film nusiba asing ba kanano haradi aisu filmmaker ni cameraman ni editor ni loina producer ni director ni aidi producer leitra ka dia phagu sing anta leiro ba aduna producer yo khachi mari to biganu artist na natraka technician singna ret saubiru no lalak sida namise ai hanadi ai ret adulobani la number maraga nangana ai monda thaba ma pibiri mana 50% logeba producer duzagi mateng pang bai bo du mare director su oisno actor actress su oisno ba adum thopiro muktana leiba nga to ni towe producer tongra di loi tumni aduna producer tomalwisi producer se thangachi khoi producer singjina mut ek leiring khoi di ko film je papu do puthor khane ai yum da phamung du yeng bi wari je ben so hum lo la ka tummi ba phamung phajaba man lege bi pamu ye ba kamai to ga handak se gi film puthok se gi khalle re ai gi brain se so isa sing na haye papa dang kana kumba film da yam ngaw ba khana no da pasem tawre na Milik tinba matamda ay visual jiyeng biyo. Ay mi legend biri ba uzaguro alaman dignitary may ang busita ba nasa de ay life ay fruit na taba ay tamoy manung jisi dalay. Papa nang tamoy nung do ado na milik tinba yaro na isa na yan tina say base. Sa isa sino makulit yung mga lakanda mapana salimi bliset se sumi papa gi liset si tamba taraga di ay ngoi papa na thup khrakanda akoi hingog matamda hojikti papa gi marum thupagi hingmani makoi na jum palakwa matamda di papa gi machat to sumi hai ba wakal lama moida lakane ba adugi wakal do lakane begi wakal ondani ai na hingaga milik tinjari pase ai koi thoksa gare koi thokpala che de film gi idea si mi pun ma phum dang de ba ya da alna koi film ta usi mamanting na bigano jik lalak se de da complain yam la ai film jil pungroi le re moi gi payment pi de di premier thing ai na premier sum tang tok thok se raga premier tu gi lak don
donor sindagi kaidagi ticket ki khongla pa amount to na mo ki payment awa pa sa tawgi tawjabani baza tension bere baza amta di mateng pang pi wai basi producer mari mangagi complain le boze kari gi no nang gi se ang kanda heroin do adu gi pesa khrawal sel khrawali pithok taragadi adri gi editor du gi loina mong omsela ga producer se sa ge tawre sabi gano sidapudi yakde ko mapam sa pagi haidi mi pulma mapam da ngang ba si sidagi viral chakra ka dal moi mana kong yok tuin lamhen ba simdugi matau tau tamaga hagulai ba ngasi ma hagulai ba producer ki figure we duri ba ngang si matau tau phale ba web series am kumaga mamin khitang chapaga nongalaga 80,000 na hore ba adu masjid tan doksi khoi marak tagi apago director sina sunni piruni mapan tang biruno apago actor na kumdradi agi film si yengoi na khan taraga di director oi biruno sembio director amana miyam da khodon tambio artist nupa de pi amam tambio ai film producer am tawre ai artist apawa amakta ai production na nikte ano bangata series of dia emergent tari kara mari amam sai ne putok sar mane moina jumbi hori tai na putok sia koi bagin to ba mi apoi phetne manipur hajirisan film making ne ba apoi bollywood ma tok tam moise ba kaja boi tam thori ba sak sa na ba yum puna bi to ambel we ma thambiyo film gi da puta ticket to biyo tawdi abel to ko loina mo tawye to khra yor pusina haidi manam nuksi rab kam da manam nam thiba mai amaka ngam cha mai mak ti jaw do he ta nam thiba dina dominate to do adu film da de to loisi manipur film se apai matang sang na wal cinema gi mamang da challenge to ngamba production city ma psu pina manipur state oisi sisu lan ni ko haju tori ba lan se siden sathi ba lan cinema gi lan ni si akoi maning haloisi akoi nuksirbai marup oken yauri bobi koyam bam yauri akoi goktam yauri makoi moi ki matau tamse ngarang nan tholpa lekai coding ki director play abse manipur tori prithvi director culture makhani manipur ki culture ji sathi gre manipur landa akoi ki lan bi kyam leke di akoi na u pang de lan kamna kan de lan mi ai bo wei le me Hangoude lan mi je ai bo oi je ado maina thona phasi patta barom to director se etele kai ko dingi manga taruk ari di maru phaure metric pass ta bom tamda ai gi di cycle to le bi har ma haidre metric pass ta bo album ama putopi wona mama da ma pa da hai ai di to pass ta bo ke da film ma putok si hai ado culture da film putori yar adana toksi filmmaker ki thabak tawjesano oksa kak pumina oksa kak sino oksa ka badi director ya oi biam leba kedore mana director oi pudai di se phla huram bodo adu hai machat to dum film do busil e lawli nang hero ki mama na sagira producer di hari no ayun dele sinyang ai piro sangen se phla huram bawre adugi culture do laita gadi manipur cinema series do sumaka do ne madu loin tan thokse khoi akoi screening am tawse film am nam do director kanano artist kanano je khoi yen bam sange madu akoi mayam na support to biraga thonana ga to baza ba khangdana ahin nungthin khangdana ko chen na center de gi phanda dana adigi lanai khaigen adana diu daraga nongam ba recover to do ne kai de gi alaman mayam laire so aina lama puthe ina yangai puthe chigi matau se tamaga film tawse khoi dui ta gadi oscar je sai goding ge khoi loni te chen jarage thank you Kagachari ikai kunajari ba oja Laimiyam Surjakanta Sharma Chairman Film Forum Manipur amadi pangthokliba festival asigi director ikai kunajari bana sukimatik marik chumba wafam singh haiba tare
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯅꯕ ꯃꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯣꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯗꯤ ꯐꯒꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯊꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯊꯕꯤꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯤल्मꯕꯨ ꯄꯥꯝꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ MLA Wangkai Assembly Constituency Shri Thangjam Arun Kumar ikai khumnajariba na ngasigi pangthokjariba thoram asiga mari leinana wafam khara thambiranaba nolukjari. Thank you. Hai me apunamak ikai kunuchari. Ministry of Information and Broadcasting Government India amasung National Film Development Corporation gi miyang makada thaunana maroiba thaudang lorga pangthokpiriba ani suba Northeast India Film Festival loisanbagi thoramda hojik ki oinadi yauratriba aduga lambida leibiba tudon doni kai kumjariba ngasigi chief guest TH Bishwajit Singh Honorable MLA kai kunwochiri loinana ngasigi guest of honor in election biriba agi marup aduga kendra sigisu honorable MLA in leibiriba mingoina panjarabata M Rameshwar Singh kai kunucheri loinana ngasigi function nasigi president member in leibiriba agi Sri M Joy Singh IS Commissioner IPR NSC Government of Manipur kai kunucheri loinana hojik film gi maramda film am putokpada Manipur Thengnariba Samesha Kyagi Matangda Amarik Chumna Thambiramba Agiyamba L Sujakanta Sharma Chairman Film Forum Manipur Masung Festival Director Ikai Kunuchari Loinana Masigi Thoramasigi Chairman Organizing Committee Gi Oivi by Yamba Y Nilachandra Singh Ikai Kunuchari Loinana Haidiba Film Festival Asigi Jury Oina Laibiba Giyamba Okena Mukcham Ina Bobby Gautam kai kunuchari loinana mangda lengchen biriba film gilamda thudo hindona khang hairaba oja singh director producers artists mampunamak aduga ngasigi thoramasibu coverage pibiriba media gi chilina khutimak ai mang ai gi makai tegi kai kunuchari film gilamdadi koina thudo hindona khangjabadi nati adubu sum tinbiriba khai punamagna hena khangbiriba ngaktani adubu ai samaksu film bu yam jogat chaningba film bu pamjaba film bu kare hani encourage tokjeningba art and culture bu encourage tokjeningba dugumba mioi emoina ai som sigumba thoramama invite to jokoda yam lungai jai do yam maruina hojik manipur ki sigumba yamna luraba chiraba tanja sida ekoi film ekoi culture yokataba yade habage wakhalonda Karimata awana thidana thaunana ga lobiraga sigumba film festival ma tobiba amasum sigum film yokanina bhona birsinta agi maikai dagi ahan boinai tagachu phongdokchari amasum masita saru yan bibinangta ainasu agi maikai dagi nungai jabatu phongdokchari ekoi puna mangna khangi maramdi film mai bisi agi wakhalda kwai dagi society da message ma pi ge haibagati khwaidagi live medium haibagati films oyani khali ngasi competition nasi da yauri base feature film non feature film haiba film sing ngasi da soidan maki apa apa message pi badumba film mayam yaur ngani aikoina film putokpa kanda chumna film ma entertainment gi oina putokpa ka natana film do yenga kanda maduda leiriba society sida hogolgi wangang singda naharol singda kalida leiriba halam singda karamba message piradi ekoi society sida apaba mami ama tarakadage habisi film sida loina koina utpangami aduna ekoina film habisi ekoi masi teamwork ni mi ama gatagi natte masida yauriba script ge horaga crew members ge horaga artist director producers mayam punamaki teamwork to chamana kandani faza film ma haite film de mayam puthokpe ai adu ekoina maruina
फिल्म पुथोप कांद अखोइना मरुइन खनगदबसी करम फिल्म अफब फिल्म पुथोनब होनब अफब फिल्म हाइदि करिनो हाइ कांद अफब मेसेज पीबा अफब अदुगुम्बा करी हाइनी पाउजेल हम पीबा अदुगुम्बा फिल्म पुथोपदुनी अखोइना मरुइदुदी अदो अखोइ मणिपुर गम याम वाबा स्टेट फाइनेंशियली वाम मतमद फिल्म पुथोपदा यामना नुआइतब ग्रीवेंसेस मैम थेंगने सही अखोगी याम सुजुकांदनसु याम फजन थंबीरमबदुनी यामना चुम्बा वाफम गाक्तनी अखोगी अखोई पामजबना अदुम तौबु गाक्तनी सेनगी इकोनॉमी कमर्शियल की सेंडोंगी येंगुरगदी अखोई सित करिमतमदि कानब लेते फिल्म द गाउजरुबा आर्ट एंड कल्चर द गाउजरुबा अदुना मरम ओरकांद मसे अखोई सिकी लाइन सित अखोई लोइन तौबनी साना खोनबदसु अदुम मंगाई साना खोनबद योखन होनरिबा मयामसी क्लब नुंग करी करा तौदुन होनरि मयामसी कछु पैसा फंगमनते मसा मसा की पॉकेट के पैसा पुथोगा सानरोई संगपदनी हाइदि सानबबु पामजदना सिगुमाइना सोसाइटी सिदा फनबा अदुगुम्बा सामौ फनबा अदुगा अखोगी लमदम मसिबु साना खोनबद खंगदे आर्ट एंड कल्चर द खंगदे मिंचत पुरकनबो होनबदा मागी लेजब मागी ngमजब कंट्रीब्यूशन दो पीर कांदने अखोगी सिगुम्बा याम पिक स्टेट सिदा अखोइना होनजरिसिति तसेना मसिदगी हेक्ता पैसा मैम लातना मसिदगी इनकम मैम लातना रिसोर्स मैम लातना मदुना हेक्ता अखोगी लेरिबा बॉलीवुड की हॉलीवुड की अदुमाइना अखोई पैसा फंगबदी नते पैसा मांग फिल्म मैम यावरीनी अदुनने तामो सुजुकांदना से मयक सेंग आइबिरमबदो प्रोड्यूसर की अचौब याम रोल लई होय प्रोड्यूसर की सुलई यावरीबा मी खुदिमक के सुलोइना रोल लई डायरेक्टर की अदुम्बा कथोपा अदुम्बा दका याम होय अदु आर्टिस्ट सिंग माना तौरीबा माना कुम्मीबा एक्टिंग दुदा थवाई यावनो होनर कांदा चुमना सुम फिल्म द कुम्बन तब करिगुम्बा कंट्रीब्यूशन नमा सोसाइटी से पीगे न खल कांदा मदुइना कुम्बीरगदी फिल्म दु सफा फिल्म सोइदना होयगनी अदुना सिगुम्बा फेस्टिवल सिना अखोगी लेजरिबा फिल्म सिदा अखोगी कल्चर साइ हाइबिरमबदुनी कल्चर सिगी ममी ताब ममी अखोगी सोसाइटी सिगी ममी सि अखोगी चनबी अखोगी माइ पुन थंबीरम कल्चर मयाम अमा अखोइना फिल्म द उलब कांदा मदुगी ममी दु अखोई फिल्म द ताब ngami अदुगा मथक्ता अखोइनासु अतोपा लमगी फिल्म सिंग येंगा कांदा मोगी चनबी मोगी कल्चर मोगी लेरिबा नियम नीति मैम दो कोइन लोइना खंगबा ngami अदा सिगुम मैम सि फिल्म की फेस्टिवल गुम तौर कांदा फिल्म एक्सचेंज तौनर कांदा अखोई मसी कानबसे फंगी मसी कानब लौबनी हाइना स्लो फै सुमाइना फिल्म फेस्टिवल तौबसन सिगी अमगे लेरिबा स्टेट के लेजरिबा मागे फुरुक की लेजरिबा कल्चर खंगदे ट्रेडिशनल अखोई लाइनिंग लाइसोल खंगदे सिगी मैम सि लोइना उथोकदोरिबनी अदना मसिगुम्बा एक्सचेंज तौनबा याबा सिगुम्बा फिल्म फेस्टिवल सिनबसे याम नुआई सिगुम्बा थोरमसिदा आइबसु कौबीरक लोइसनबगी थोरमदा गा यावजब फंगजबा अदुके मति नुआई मसिदा कंपटीशन नसिदा इन सुम ताजबदा साइ फिल्म तरा लौखतपगी मनुंगदा असम की तरुक यावे हाइ थाइ किनो अखोगी जुरी की कनोदा स्पीच तसु हाइपेट हाइबिग्रे सोइदम के असम की फिल्म सिंगदुदा फजबा फिल्म अमदि सोइना यावरे हाइबसि अइना दम आइगे वखलदा दम फौजी अदना असमदग लाक्पिरिबा मैम पुनमुकुसु आइगे माइकेदगी वेलकम तौजरी थागचो फोंदोकचरी अदुगा मे द बेस्ट फिल्म विन द बेस्ट हाइतारे ख्वाइदगी अवार्ड हाइबितारे अवार्ड तो फंगबा होइसनु ख्वाइदगी फबा फिल्म दुना या ख्वाइदगी फबा अवार्ड तो फंगबा होइसनु हाइबा वफम खरसे थमजरगा आइ मैम पुनमु थागचरी Thagachari, Ikai Kumnajariba, Guest of Honor, Honorable Emily Wangkai Assembly Constituency, Shri Thangjam Arun Kumar. Ikai Kumnajariba Nangasi Thoramasigi, Ikai Kumnajariba, Mithunglingi, Warol Marichuna Thambiram Bahini Aritana, Thagachaba Fongdokchari. Mathangi Asina Ikai Kumnajariba, Guest of Honor in Linkshin Biriba, Maikai Somgi, Honorable Emily Gi, Mafam Dagi, Thoramasiga Marilena, Wafam Tamina Jingegi, Manguinana. Festival Sigi, promotional video da Yamna Achoba, Thaudang, Lowikiba, Saktam Langbikibi, Ratana, Ketrimayungi Mafamda, Sinjaribagi Maikegi, Kodol Poramatang Lantok Kumna Butchabagi, Tanjadu, Lozeri, Ikai Kumnajariba, Honorable Emelena, Ratana, Ketrimayungi, Apopa, Pabung, Dorin, Ketrimayungi, Mafamda Hairiba, Kodol Porasi Lantokiduna, Ikai Kumnaba, Pinaba, Nolukcheri. Ikai Kumnajariba, Honorable Emily M. Rameshwar Singh. Ikai Kumnajariba na hairiba koina chamna langjaba khudol potni masimatang lantopiduni ikai kumna bot pinaba nolukcheri.
थागतचरी लोइननि काय खमनजरिबा ऑनरेबल एमएलए ना थरमसिगा मरि लेनबा वाफम सिंह थंबिरनबा नोलुकचरी पुनमकपु अहानबमक्तदा कोंगलगा खुरुमजरी ngasigi second North East India Film Festival NAIF 2025 Manipur akoige thauna na sinduna pangthoi basugumba Ministry of Information and Broadcasting Government of India amadi National Film Development Corporation gi mateng yauna siliba akoige cinematic journey and asigumba yamna world one of the oldest profession asibu promote taunaba pangthoiba sugumba film festival asida mayai tangba na lengshin biriba hojik aingonda phone tawraga lilong lanthoena paupi bereba you know Sri T.S. Biswajit Singh Honorable MLA Thongju ikai khumnabo chari loina naigi marup Sri Thangjam Arun Kumar Honorable MLA Manipur Legislative Assembly ikai khumnabo chari Presidium members Tamo Joy, IAS Commissioner IPR and Art and Culture Government of Manipur Kai Khonabochari, Oza Surjakanta Film Cinematic ki feature ki matang da non feature ki matang da masigi overall yam sugai na mayam da akoi mayam da mahaki wakal thambiramba ikai khonabochari Tamo Nil Chandra Chairman Organizing Committee Film da cinema da yamna mathwa yaujaba amadi cinema sina khoigi society da karamba onba purakpa yai haibagi wakhal duga loinena yamna masida thwa yauna honajari ba tamu buchu ehang nei kai khumna jari todo indong nai gi mangda phambiri ba imai be na halaman lai guru punam kusoi hang nei kai khumna buchari aduga press akoina ngasi pangthoi ba ngasi gi program asigi pandam amadi punamak asibu mayamgi masses ki mafam da yohongador ba press media achumba mong da yohon bigadaba press media busu ikai khumnabo chari honorable akoigi MLA Biswajit na ai ngai boy na khidang sang na ngangam hoy tanja jo aina ga sang na nganging le maga tanja chap chana re karigino da film si ai ga su yam nai gi thawai da very close to my heart ai gi life ta yamna nungsiba yamna aingonda di yamna nungsijaba aina graduation lora matamda da khoigi pabung si akoi financially khara wana horakpa akoi pabungna lawuba amadi bazar da sana saba na chingba thabak khara sura kana imana kathen kara ganda khoi si lairik tamalakpani ada All India Merit Scholarship amadi Manipur government gi scholarship makha da graduation bau Siram College of Commerce da torba matung da MA tauna Tata company na Delhi University da campus interview lakpa matam da isi management training gi khala kanda Bombay da isi 1990 da graduation loiraga chale March da aduga Tata company da isi sahi ani management training tawraga anda Tata da isi sahi mari amaga sahi taruk sei Bombay da lerme matam sida ngasai aigi phangiba stipend si lising kumanga khaktang oiba ado imung da di aina khwaidagi ahan oibenena aigi inau nupa aigi isal iche adagi aigi lairiba ise gi macha sing lairik ta manangai hona bada lising kumanga sina kona daba aduna aina sum atopa thabak si tata gi thabak si tauna pung mapan makhai dagi tara dagi horaga pung taruk phawba chathaba thabak si loinana atopa paisa tanba yaba pochi karino thira kanda aigi college da tamamba senior sing film line anubhav sina maming tabiramani Mohan Gokhale moi mayam si unara kanda moina nahangna paisa tan gi hardi akoi matam do da TV serial si kanna semgalak pa matam ne ada episode amam sembada episode am sembada numit tare ni gumachangi numit tare ni da lupali sing nipan dagina tranga bhaupi adu aida pung tara dagina taruk phausina tata da thabak tawra kanda atopa dress bag sida hapaga chala kanda office matam da formal dress selaga chatkani aduga office madam hek loibaga dress hongdro kanda hojiki cinema ka pasi yaura kanda ai mayamna tabiram bai tabiram da bai Jamir heda 56 episode
aina episode nipuga nipan chief assistant director oina aina semakpani adui mathakta angang singi wari dursanda tarang ena ama episode 32 gi adu aina aiga ratna sinaida anubhav sinagi nupi ibani na direct tawuni aduga morarji desai gi documentary ama episode 32 gi semada joina assistant director oiki so main tawdana cinema haibisi karigidamta aingonda yamna maru oibano hakadi it helped me in becoming what I am today life ta akoina cinema da yamna glamorous ka haise jibo glamorous oide cinema is hard work sheer hard work masida akoina screen da uriba pot sidang tanangai honor padako masida lot of efforts lot of teamwork for example director na masi akoi financially viable oilnsi haragadi cinema si kapa matamda cost effective oina yam singna paisa si sangandaba yade maramdi paisa si yam changragadi hayeng market tu fajan leitragadi nangi is like a business venture loss making oigador neba instead of profit making aduganda producer na nahaki team si season ningoi kariginoda mana thadebo paisa si madi paisa tangena thadara inne aduna for example costume continuity da koina location wise shooting haibam lay ngasi aigi yumda hairiba cinema sida natraga hairiba serial sida yauriba incident punamak si location do da once akana pulap kapthokane ai angang ori daina ai loiba bawgi madugi location da thoiba incident aina serial do da cinema da happy plus pulap kapthok ta bayade adu aina aigi yumdagi tai pulaga furit angauba ama lilaga court amubam lilaga thoga sakibse hayeng aina adudagi salibdu office ta script ta office sangoi ha kanda office ki sindu kapa kanda office ta sanga kanda aina hap kiba same tie same shirt same coat to hapa sanga tare kano mayumdagi na court amubo adagi furit angauba lila thokre adu office yoga na furit angang lila mena haidoine cinema du landoine so minutely you have to do it yamna kano to yan han da isi moina clapping ta hole clapping a clap boy has he mean the clap boy has he as yam ikai ningai oiba mayam amangda assistant director ni de harga clap ama pairaga click tawse du director du na ingonda matam du da hai Rajiv Agarwal haina dek by dek heda serial afawam lemdra adugi writer director Rajiv Agarwal jina ingonda hai bye nangonda in a clap taw hai se because if you want to learn cinema clapping haitraga di yadeba clapping tawraga kap khiba short me je hayeng edit tor kanda serialize puthokpa ngammi do with continuity aduni asengba director oidor se man ha ai tha taruk se clipping khata tawle moina kona dai director work to ne ko adu tha taruk ti clipping tawle ana so cinema has played a very major role so it's very close to my heart ai wakanda what is cinema I think all over the world cinema is about relationship miga leiba relationship oiba yai miga yum amaga oiba yai miga port amaga oiba yai incident amaga oiba yai but it is all about relationship ana hey koina hujik leiba cinema je semam dai da aina haijaning bidi hujik ki to the producers to the directors to the writers akoina society the positive and progressive impact ama purake hargadi positive script iba darkar tai positive cinema semba darkar tai cinema gi influence on the masses is so high hojik train ama yengbyoba Rajesh Khanna gi matamda you see the type of the genre of cinema that was going on awaba nupi koirurga mana monda yarak tabdai mathwai nungai traga sigiba haide all set kind of stories all negative kind of things which is where he is not successful asuma mayam ji portrait torkanda society bal laiba mi mejina cinema ji yankanda that impacts them Rajesh Khanna's gi period lemba 1960s young India gi economy su down oibani so many problems emotionally we are so much down but Amitabh Bachchan lagana 1970s that diwar ge oraga India zoom kakpa ora we became aggressive we became very demanding we became outright action oriented people aduna cinema gi impact si amluya ngasi Manipur da akoi gi puthoiba cinema si how to improve our mindset ladiba public sing si gi mindset si da karamba progressive oiba positive over mami ama tahan si gi haitari when we write a cinema when we write a story when we
direct cinema sigi porting si masak sing se khoi khallaga hap da ya de maram di it has lot of impact in the society ana akoi ki haujiki hogalai ba director sing writer sing da especially writer sing da because tamona ba ngasi fambi de nongma sum akoi phagi tawna bani ko ada hai sunita punsibu phagi ni khali no saidu karamba nangna karamba sunita no da babi na hanga kana tamone ai irana te di sakcha badani sidi writer du ne irakpani writer du wari ni ai wari na te na tamon khumme ba ko tamona ba ai yam close oi ni na nung da sakana babi akoi me sum wari sana gan khumme ba and writers is very important because everything starts from the script sineba the script writer ne iriba porchi tanangai torkada director amana sanaba yabasi kyam sanaya ge da you can change a negative emotion to a positive emotion akoi positive oiba impact ama leina bo khona ga daune negative sisu positive impact ta hanba yaba situation mayama ma create to that's called a progressive director maramdi kai you know da hojiki especially hojiki manipur sa thari bom matam se da yong even social media da karigumba kaisune taba pot ma thok pada masibu negatively twist tawraga amarom da wazi thaido ga tawgi ganda masida laiba impact on the mindset of the people the thought process the narrative si am negative lom chakre ba koi aduna asi positive purake har gadi we need to bring positive cinema we need to bring progressive cinema sine aina haijaning si aduga masigi South India da yengbio Bombay da yengbio it plays a major role in the economy ngasi all over the world dagi Europe dagi America dagi laga why they are launching their movie why they are launching their Netflix movies why they are launching their music videos India da tawshika no because of the population targeted market adu ke mathik saugre India da and India da launch ta matam da there is a high possibility of financially being viable financially so idana viable oigane se khangeba maramdi we people Indians we love cinema we want entertainment sigi pochi pamani na moina west ki laiba power director sing kano na film actor sing na actress sing na musician sing na makhoi gi laiba music video natraga cinema si India the loans ayamba to kholai si Bombay da tawraiba South India tawraiba but one thing we have to learn is cinema is also about originality copy and paste na taba Manipur gi ngasi ngasai khoi gi ojana haibi gi ba Manipur si kar gi ma khane da koina series film da documentary film da we have original content atopa world gi mafam da laitaba wari world gi mafam da thok taba human relationship mayama se koina cinematic portrayal tora kanda masi posi all over the world oh city this is different city manadena mayanga haira kanda khoi gi porsi madugi unique Manipuri film ki identity ama laira kana koisi maming chali bane so originality is very important for example ngasi South India ki film sing si even Bollywood na copy tawsi kargi no ta the originality is like the kind of picture they make akoi bahubali na tan gerba paisa me amsi kargi no because they come out with certain amount of originality from their own side even though they are copying certain things in akoi ki mythology da har kanda Mahabharata tagi Ramayana lom dagi copy to ba sin mayam yaur ne adu they done it so well originality da la kanda adu da that's why it became unique aduna originality maintain to wa haiba sisu akoi gi leiba akoi gi short analysis store kan akoi gi society da leiba positive karino haibsi adugi positive point do da cinema si sembio madugi positive point do miwe ba khoi khuding mak si we are not perfect aingonda phataba mayam su yauri aphabu su yauri tawbada di aigi manung da leiba devil si aigi manung da leiba laiduna ngamanje the good things inside me should be more than the bad things inside me adugi aphabadu na isi sum dominate ta holakanda aina society da aphabadu ulaga na society da aphaba oigani haibsi aya thajai aduna economic viability of the asi kanagumba ma yamna aye hojek mani marks 50% Manipuri 50 magi father sina Manipuri mama sina Assamese Manira mahena mayamna maming tabiram baya Assamese sinma da tamona bagasu masak phajana khangna bani Mazi national award winner ni Mon Jayada what my mind wants what my heart wants and man Assamese cinema ma national award fund aro man madugi cinema do sema matam da magi episode kya da koi salaga
idea piba ama yawi magi do the dark side of cinema mayam yauragasu last ngasai gi magi ending part to the ngasai gi ningba kairaga naha mayam si kano torakanda ningba kairaga matam do khoi magi wari si it relates to the time when alfana asam da horpa naharol sangak pagi akoi angang sing si mind si directionless oiraga akoi gi sumaina underground lom da insurgency rom da sanga kanda mi kharana makoi bu si naraga using freedom as an instrument mo kan torpa du gi matam gi naha khara locality mata leijaram naha khara sam naha khara naharol sanga kanda moina thengna problem me am du gi wari ni ada mon jai hai se da magi ending se da khitang moi se hai di yamna nungai tan negative oina si gi bayaw to utpa se aina hai ra mon da hai ra kana akoina ending ji on thoya positive to on thoya ba hojik moina salu ba mayam du da ma du moina tamu ba lesson mayam masi da yaw ganda moi da sokhi ba adu da gi moina para phare ba para du da gi mayum da halaga normal life ta mainstream da changak pa gi wari ji da tawraga loisin ganda potu yamna positive cinema oina ugieba aduna aigi request idi to all the filmmakers to all the cinematic people that we should always have number one originality number two should be economically viable but the economically viable oidragadi live mi singdu loina paisa pigadorni cameraman ogera starting from sport boy till the director everybody has to be paid if the film is not earning money paisa phangdragadi tandragadi karamaina adugi team de yauri ba mayam do paisa pigadorno so and even the producer himself paisa puthoi paisa du unlimited paisa di laitabnina mana puthoi paisa do 100 hanjindrasu paisa kharadi it has to come back otherwise he will not get the motivation to work again towards film and assume mayama ma factor kayasi thamaga akoina cinema gi film gi poche koi promote to honingi because it is a huge source of economic viability at the same time mi mayama ma thok pi ba yaba hojik manipur da lairiba north east da lairiba unemployment gi issue si am sathina wangre lairikti tamuba graduation loirga master loirga mana tamuriba khangriba knowledge ju sina bam khangda badagi ngauchan na chalaga nisarom da hygiene gi dana family the problem or na society the problem or mayam yaureba so how to channelize those young energy towards positive direction si akoi cinema gi haiba lambi du sus to yai hena khanjai aduga losilakpada khwai dagi maru si teamwork ne nasi any akoi na society amada natraga family amada anywhere wherever we work teamwork laitragadi thabak se amata success ora akoi na ai tomdana mana loge ai tomdana madugi kano do madugi credit to loge hargadi yaro we have to give due credit to each and everyone who's involved in the team aduga lairiba team mayam do pula punna wakhalama chamana na akoina khaliba objective akoina khaliba target tu phangnana ba chamana na lead tawsina team leader gi mathone aduna teamwork is one very important thing which we can learn from cinema aduna hairi bo wafam kharsi hairaga ngasigi lakpiri ba tinbiri ba amadi masigi festival asibu promote tawire ba mayamda thagat po phongdok sari asigumba event asi hanna tawbiu aduga akhoi so akhoi gi site gi ngamba akhoi soidena tawjage ngasigi program siga mari leina na khitang mateng oina na ba ai hak tagi su adagi honorable MLA ai gi marup ozarun dagi su akhoi khara ai akhoi sum lising kumanga piramage ibani saruk tagi aduga akhoi honorable MLA Biswajit su akoina ma lakpaga kumanga akoi pirabni nangna khara chaung piyo da dum hairani aduna yam nungai aduna sigumba moments si akoi leiriba lan marak sida matha sab si ko tawriba thengnari ba mayam si mina bodi MLA or si am nungai ram gani aga khanba ko adubu we have to manage everything at the same time bring equilibrium in the society peace in the society aduna ibudo khanang bada manipur gi leiriba situation sida athu bada shanti purakpa madi prajagi nungai ba purakpa orisunu haiba wafam kharaje haraga laiba punam ku amuhana khurumjari thank you jai hind Thagachari, ikai khunajariba ngasigi thoramasigi guest of honor, Honorable MLA Kakching Assembly Constituency Shri M. Rameshwar Singh, ikai khunajariba na thoramasiga mari leinaba loinana filmga ikai khunajariba Honorable MLA gagi punsida yamna nungshiba aduga yamna mamal yamba tangkak amasu mayam
पुन्ना शेयर तौबिरंबा इकाई खुमनजरिबबु हन्ना थागचबा फोंदोकचरी लोइना लोइना थौरम मखा चथजरक पोइना थौरम असिबु प्रेसाइड तौबिरिबा प्रेसिडियम मेंबर अमोइना लेंगशिनबिरिबा इकाई खुमनजरिबा कमिश्नर आईपीआर एंड आर्ट एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर श्री मोंगजम जोय सिंह आईएएस सरना वाफम खरा थंबिरनबा नलुकचरी ngasi anisba Northeast India Film Festival lisingani kunmanga gi loisinbagi thorom sida khogi hojikti yobiraktriba chief guest wena lengsin bigidaba mingoi nangatcharaba sri TS Biswajit Singh honorable MLA Thongju Assembly constituency loinana guest owner gi phom nang lengsin biriba Mingwena Panjarabda Sri M. Rameshwar Singh, Honorable MLA, Kaksing Assembly Constituency Amadi, Sri T.S. Arun Kumar, Honorable MLA, Wangkai AC, Loinena Ekogi, President Pom Nanglensin Beba, Sri Laimam Surskanda Sharma, Chairman Film Forum Manipur, Loinena the Festival Director Anit Subha, Northeast India Film Festival 2025, Amadi Sri Y. Nilsandra Singh, Chairman Organizing Committee, Second Northeast India Film Festival 2025. Puno po hanok dai kai khurjo chari konon khurumjari sigzuma taktang si tongan ba film fraternity gi site gi lengchen biraga lebiriba expert sing jury members sing loinana koi gi press samdi electronics media gi sinau amasung ekoi invitees khuding poi kai khunjo chari mangda ekoi gi yamna marui ba tongan ba ekoi gi film gi matang de yam phajana mayek sing haibi khre aina hining badi khoi digi marui ri di koi di film mama number haiba sida sti yawri ba crew member khangdi koi sai mek ibalisis khangdi duga tongan ba ekoi gi film maker gi group te yaw ribu mayam khuding ma ke chobu dai talai koina theater mo putok mo tom da di theater du ngasi utpa matam da khara phajagidre har du next show ma da muk semdok pa yai adu theater di once my image angtang taraga masida premier show ni ga na ut khara matung da di amona semdok pa ya da bani na koina film du ma puthok na bo na bada sangi ba mi pung khuding mak na wara bu suwana director na masigi changsi yogdri amuk han nam gi si tawji hai matam da war chuana ai nga thengba kya da nambiraga su film du magi aseng climax tu yor driba phaw hona bada awa ba khanga hona bi maram di once screen dang tang tar di hong bi ya da ba du gumba medium amane society amagi aseng masak se koina film da du mami tai hauji hauji thoiba natraga hogi bor zo hogi matam du da nami film da community amagi society amagi magi mami mana matam du thoiba thodo wa thok aduga hariba ekoi thoiba thodo wa thok aduda karamo khalgi message pi sigi natraga karamba barjada kari wang hanga semdok hanabi khudong cha pi sigi haibasi film du mak asengmo me dem mamo ina mayam takpi ge dore bani adna pho film puthok pa haibasi aphoba khunai am sengko na honabada yamna chauba ekoi platform amani mayam khudingmana adu pirakpa advice adu pirakpa wang sing mayam adugi pokum pinena bo hona bada society asina pangthokadaba positive side satkadaba lambi du takpi ba haibsi paidagi maroi yamna sangna haijar roi sigumba film asina ekoina festival asina mayam da pulli bachi kesunati peace harmony amadi oneness haiba sigumba amatta oibagi ekoigi wakhalon lamada samina jati khudimak punna hingminaba jati khudimak punna chaminaba koi culture na koi bu amata goina tai sinaraga lising amata da puna bo honabada achouba mateng oi bi ri bi adana sigumba Northeast Film Festival asi tungda lakadaba sahi kaya da so puthoroktana koi film si festival kaya tawdana tongan ma Northeast Level stage sing mayam sing asi amata goiba loinana leibaga sigi ekoigi
मेन स्ट्रीम चलिब मैम लोन चलना होनाबद वानेस पुरक्नब होनाबद चौब दायित्व लौबियु हाइदना नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अना मैमद अमुक नोरुक्चरी हाइजरी लोन पुनः पुथाजरी थैंक यू Thagachari. Ikai Khunajariba, Commissioner, IPR, Art and Culture, Government of Manipur, Shri Mongjam Joy Singh, IAS, Nasi Thoramasigi, President, Oina Election Biba, Yamna Marik Chumba, Wapam Singh, Tambiram Bahani Aritana, Thagachaba, Fongdokchari. Masigi Makha Tarakpa Sidi, Ngasigi, Pangtokchariba, closing ceremony of second Notice India Film Festival 2025 Thoramasigi formal function Loishila Poina, Ikai Khunajariba, Presidium Member Amoinasu, Lingshin Biriba, Chairman, Second Notice India Film Festival 2025 Manipur, Ikai Khunajariba, Oja Y. Nilachandra Singna, Mayamda, Close-up Reportama, Festival Asigi Matangda Thambiranaba, Norukchari. Thieng hari di mayam se. Honorable dignitaries, respected seniors, fellow members, Lengshin Biriba ngasigi, the diocese lighting we Biriba, Honorable MLA M. Rameshwar Singh, Honorable MLA T.S. Arun Kumar Singh, Loinana, Akoi Punamang Kai Kumnajariba Amadi, Asikum Laba, Ani Suba, Amadi, Ahan Bagisu, North East India Film Festival, Asi, Pangtok Naba Ikoina, Ministry of Information and Broadcasting da, Akoigi Shentangi, Nijaruba Matamda, Akoi Yam Harau forward to Viduna Hek, who but again Saruya Biba, Nasisu, Kogi President Member in a Lingshin Biriba, Sri Mongjam Joy Singh, IS, Commissioner, IPR, Amadi Art and Culture, Loinana, Aigi Maruf, Film Forum, Manipur's Chairman, Amadi, Asumulba Festival, Sigina, Festival Director, Oibiriba, Laimem Surjakanta Sarama, North East India Film Festival. Asidagi natana koina 2012 tagi hauna Manipur Film Award si pangthoktuna lakchabani chahi kangdana covid ki matamda chahi ama lepui aduga akhoi irang sina maram oidana 2024 sima koi lepchaki adu natana de akhoi leptana pangthok pasi tarama thorok pangthok khre masida technical gi amadi jury gi oiba achauba thodang lobi duna Koi Manipur film masina South Pamagida, Brokna Bohonabada, Hanbalaitan Matang Pangbirakpa, Adum Lava, Ayimarup, Laimem Sujakantani, Gaik no Seri, Taram Okcheri, Loina among the Lingshin Biriba, Manipuri the Natana Assam the Gilakpiba, Film Fraternity member Sing, filmmaker Sing, Manipuri Masak Narba, Film Gimaram the Haishing Lava, Mayam. Punamak mang the Lingshin Bilbo Wikai Kuno Cherry. Tashang Harigadi I Samakti Pilamzi Yam Kana Pilamgi technical Kanjuru Banate. Sumna Aquina Pilamzi Sakot learning by a like minded Hijabatare, Tona. Tona's the Yogi River, a membership. When an Alaitana ina Tabok Chapamatamda Hek high over the Hector Yabirakpa, Kainoma, Tor over the Su Hector, Tana Yaba. I think An Pana Orgasu Tata Durasata Vayadre, Sito the Vayadre, the Harao Matang Pangu Kogi, Ming Panjada was Sungam the Vahitare, Aquita the Sata Sing. A sinner sing by my lady, I think a Kogi member sing, a Koi Sursan, a Degi Robert, Leshang Tem,
loina na koi ratan jewelry ki mapu riba ratan mayang em ratan aduna mayam sina hogdok piraktana koi manifa si mathang sum pangthok tuna lakpa si danga si phome koi leptana journey si changsin tuna lakpani sigi dagi akoina khare hena wangba thak ama koi khana jaba matamda 2024 sidagi akoi North East India Film Festival si hogdok si haidana akoi hogdok charakpani masi hogdok charakpasi ahan bada akoi masian je som paisa si som puthok narakpa ai wari si kitang sang liga mi ju kano wat lim na hairaba paisa si som puthok narakta akoi ga manifa si pangthok na ba koi thauna gi member sing na lak ani puthok na ba lak ama puthok na ba sumain torga akoi si lak kun gumba gi akoi gi capital ama koi sagat pani asina hojik hairu de black money hairani aduga sengna masina mayamda koi sendoi thadoga lakpaduna chai khudingi torga main torna koi si manifa si leptuna sum pangthok char sum pangthok pa matam danga chai interest haisina di konarakta ba koi capital sum sokchalakpa capital sokchalakpa sa koi si sum tawdna capital sokta lerga dia koi si mathang chahi de ding ammaroi kamai toksige kari toksige sum khanar patamda koi gi naha wariba inausing sina adu Delhi da chala se koi Delhi da one more se sponsor thi che na koi sponsor thi ba chat pani 2023 sa asam thi ba kan se da koi ta seng na ha jaw yam mateng su pang birak pa koi gi honorable Rajya Sabha gi MP koi ining tho election ba sana jaw ba da koi na hairu matam da ai chi thi ge noi chat lu na koi chat pani mana bi da na yam chon mateng pang bi rai ada chi thi ra ga koi na kano da Nirmala Sitharaman koi ki finance minister si thi iraga koi chatpani adaida yoroka nois mind to si thi ira question de kanaro koi process ama lei process gi matungina lau adu araga di yani natraga di smain la ku si koi pi banga moi hai da hai rakuni adai akoina kamai to we process ha kan da art and culture ma khal chalu chatora ha kan da no akoi de art and culture gi ma khad leite ministry of information and broadcasting ma khad lei and DIPR gi ma khad lau adu araga paisa phangni na trai paisa phangwai hai tak pi rakani adagi na akoina mamang chaida oja akoi gi honorable sir election commissioner joy saib ta kan nei jabas thabi da yaroi adagi akoi honorable minister Sapam Ranjan am chaung mateng pangbirak moini manaraga mase tharubani thabda 2024 da ahan bagi akoi North East India Film Festival gi santangsi phangjabani aduga hanak chahi su amuk akoi thajaba matam da akoi ani su tawgena akoi thajaba matam sida atopa akoina hana thare khara ler kan akoi paisa si pirani na taw kan sida akoi Imphal International Film Festival gi paisa su lai si su keno lai aduna noida hanakti yamna pibang maroi hain taw dagi si khaidok na akoi da paisa si khara hanthana hana pibi to tang khayam hanthara pirakpani adu akoi me am si khanara matung da kanna koi amuka pressure pi bisa moina harai si festival si pangtho aduga noi usina singba tharo thab lor matung sida koi madugi verification tawra koi paisa hapa ya ba hapa ke hadat mai tak pi bede ge koi namda koi pangthok charak pani yamna migare maune koi na pangthok charais tawjarais aduna ai koi thamoi de leijari bisiti tasengna Manipuri film chakol mani yamna technical khanghu manate good film puthok pani adagi akoi sina kayamuk ngau jakhar ge na ahan mada manifa si to matam da manifa si da koi billion gi role si award pi gunu sine pi de kai noi bu billion si de phatta mai ge na ngam gra ga ti yaro na billion pi gun ji apapa sai ta loi pi si na pi han sumai to la apapa samaj si sengdok chaning ba hai tare yamna maram di film hai si most powerful media in the world ne sina ngam do leite akoi war kham ngam ni war thon ngam ni leibak amagi development da yam chauna mateng pangba phattaba chatken phattaba mateng pangba khudam amtang haijarabada thaina operation daybreak mayam yeng birangani akhoju yengjai operation daybreak si ahan bai Imphal da kapa matam du da ambush to kiba mayam do like kan wada Manipur da ambush am to kibane ana si cinema na pire be ithil ne bse moida guideline ma idea sumai dawdna akhoi yam powerful ba media ni ka koi film si aduna
समाज फिल्म से समाज की इमेज मुंगसेन खत नते समाज मेसेज पीब समाज की फतब सेंदोप पावरफुल मेसेज पीब मीडिया अदुना मसिगी वाखलोन सिदा अखोई अफब ngakta ओहनिंगबगी वाखलोन दा अखोई अदुमाइन तौदना तौबनी अदुगा मतुंगदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल सि लाक्चबनी अदुना याम नुंगाइजबदी हानकी फिल्म फेस्टिवल हौदोकप मतमदा अखोई जे लैभम तौभम लैररोइद्राइना खंजरुबनी आई हेक्ता पंजरे आई सुम पुक्तवा थंबसु हैजददना सुम पंजरके अखोई कमिश्नर ना सिथी इबी फिल्म पैसा से ला मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी हानदौना अखोई तौगेना अदो चिठी जब सायमनसु अदुम चिठी थाबिरे सेक्रेटरी दा याम लुरिबना सेक्रेटरी दा मिनिस्ट्री की साइड तगी हनक्ति अखोई इम्फाल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल तौरनी अदुना अतोप फेस्टिवल मिनिस्ट्री होइबा सिदा सेम भेनु दा तौगुनोना मिनिस्ट्री ना हाइरे ई सिदा नुंगाइररोय हैना अदगी अखोइसि याम वारमबने वाबसिदा अदैदि क्राइदा तौसि कम तौसि खनदा हजन खनरे खनब मतमदा कनोदा सिटी कन्वेंशन सेंटर सिदा खोइ लेपने हौदोकपगिसि अदगी सिटी कन्वेंशन सेंटर सिदा फिल्म कापगी फैसिलिटी सि याम वाटपा प्रोजेक्शन की फैसिलिटी मोइदा लेरिबा एलईडी की सिदा अखोइ असेंग पिक्चर फंगबंगम देबा फिल्म मादुना डीसीपी काप याबा असेंग पिक्चर फंगम से कराइदनो थिरको मतमदा अखोई तंथा पुलिस ताबा अन तंथा पुलिस दा अखोई हाइने जरगा सिदगी अखोई तौरगा तौजबनी अदगी हाइरिबा सिदा मिनिस्ट्री की गाइडलाइन दे लैसि फिल्म कुनगा मंगा दे तान काप यारोय हाइबा फीचर एंड नन फीचर दा अन कुन मंगा से काप फु मतमदा अखोई सि नुमित सि मंगा नि चंगदबा सुंया यादबा अद मंगानी चंगनो यादबसिदमो तंथा पुलिस की तारीख 15 की मोगी वर्ल्ड प्रीमियर की ngसाई अखोई चेयरमैन पनबिरंबा कैप्टन अमेरिका कापगी थौरम लेरे अदुदसु नतना अदुगे ngakta नतना अखोइना मणिपुर की फिल्म से प्रमोट तव मतमदा इम्फाल खक्ता तौबसी अखोई असी तौरगदी मणिपुर फिल्म चौखले हाबे यारोय इम्फाल की फिल्म चौखले मणिपुर फिल्म चौखले हाबे यारोय चेयरमैन याम कन्न मोट पीबनी मणिपुरी मफम पुनमक्ता डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्ता खोइ तौगदबनी दा अहानबदा थौनागी बेस तौरि मफम सिसु कक्सिंग ओइबना कक्सिंगदा नोमतसु कापसी अदा मथंगदना मोइरांगदसु कापसी हाइरगा अदुमाइन तौरगा खोइ कक्सिंगदा कापनी अदु कक्सिंगदा सिनेमा की व्यूअर यामी तौबदो कक्सिंग गे अखोइगी इसिनाउसिंग वारोबिगनो अदुगा अखोइदा खितंग नुवाइचदबा माहाइजगे ngaraang si film कापु मतमदा फिल्म जे आसाम की फिल्म से ओंथोंना फजखरबा असम की लेरिबा अखोइगी बागजान एमएसआर वेयर इज माय होम सि याम फजबा सिनेमा नि अदो नॉर्थ ईस्ट ममिंग चलिबा सिनेमा सि काप मतम सिदा कोई करी हाइनि सुम मी सि सुम येंगमबदि सुम थोखि बाइ तार येंगम खंगदे काइना खरा दम यावबा सिने इंगाइ से अदा अखोइ द याममे व्यूअर सि कइनोइबो फिल्म दुगी एंटरटेनमेंट वैल्यू दो अदु खक्तंग द मोइना येंगमे फिल्म जिना पिरबा एजुकेशन अदगी मान समाज पीरिबा मेसेज करीनो हाइ फिल्म सिना हाइसि टेक्निकली करीनो हाइ करिया माउ खंगदवा ngसाई एंटरटेनमेंट वैल्यू दु सुम चखिबा अदुना मयाम से लोइरकपदा मी याउ याउदना आई साउद खरा कनोबु अखोइ व्यूअर खरा मपान वारी सानबदे खरा साउनो बै वारी साबने आई तौरिसि करीनो अदुना सि कैसु नते वासि यामना अखोइना हंथनसु अखोइना यंगम थोकते मरमदी What is cinema? हाइबसे असी अखोई यामुन्ना खंगबा मथौ ताई सिगी मतांगदनी नॉर्थ ईस्ट इंडिया ददी हौजिकसी आसाम की फिल्म से असुमति थाक वांगरे आसाम की फिल्म सी अखोई हाइफेट मणिपुर गा मानना चलमबदु हौजिकते आइगी मोट मतुंग मयाम वरौबिदि याते अदुगा आसाम की एज ए जनरल आसाम की फिल्म सी लेवल सिना मणिपुर फिल्म की लेवल दे खरा वांगराइना खले अदुबो प्रजा सिंगसिना एंटरटेनमेंट वैल्यू दा इसाइदा अदगी ngसाई कमर्शियल दा याबा लोइना बादम दा हाइनगी वइना तौबसे असिना असेंग इंडिपेंडेंट फिल्म करिनो हाइबसि दा खंगबो वाटपगिनी अदुना तमना मासे अखोइना फिल्म फेस्टिवल सि मफम होंग दा तौबसि ngसाई चेयरमैन ना खोइदा सजेशन तौबिबदु यामना कानागनी मतुंगदा what is film हाइबस अपचाब मिनिंग दो अदुगी वहन थोकतो अखोइ पुन्ना खंगमिना बदा सो मतेंग ओइगनी हाइबो वाफम से थमजगे
लोइनना मणिपुर अना याम पंजनिंगबदि ngasi honorable MLA ani su lei aduga ama akhoi gi TS honorable MLA Biswajit ana minister oibiramba aduga tungi sa yam chaung leiba adu lambi da leire na ta jai lakpiraga di hen nuai jagani soidna su yor kan khan jai aduna honorable MLA ahum chang launa manipur sarkar government semada yaubiramiba hojik su yaubadoriba honorable MLA sing asigi mamangda ina thamjaning badi manipur da film policy si government kamain to irrigation ai ngakang left sege इकाई खुनजरिबा ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की चेयरमैन की वारोल मरक थचरगा लिंगबिरक्लिबा थरमसिगी चीफ गेस्ट होइना लिंक्शन बिरिबा ऑनरेबल एमएलए की मफमदा लांगजरिबा खुदोल पोट लांथोकपिदुने इकाई खुनबा उत्पिनबगी दमक्ता नोलुकचरी मसिगी तंजामतंग लौजगे इकाई खुनजरिबा फेस्टिवल असिगी ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन ओजा यंखोम नीलचंद्र सिंह ना लांगजरीबा लेंग बोके अमदी ब्रोशर सिंह खुदोल तंबिदुने इकाई खुनबा उत्पिरी चेयरमैन की मखा ताबा वारोल थंबिरनबा नोलुकचरी makha sa thajage aduna hojik yam nuai jai akhoi honorable MLA TS Biswajit pusu taram no okcheri yam na khudong chaba si lojaraga honorable MLA na ahum na leibring khudong chaba si lojaraga manipur gida film gi policy si kamai government na thambiri gi haijni ai gi motte de hojik phomoi da manipur da film policy leite government ke film policy ama yate haibasi ai haijaningi adagi manipur si dagi mathakta hanak hojok jik si manipur da akhoi chaliba February 15 ngarang dagi hauraga chief minister ki artist ki tengbang haidra art and culture ki makha da senthang mayam ama item khuding makta drama da isai da wari liba da jagoi isai da loina makta sumang lira da senthang pirga thamagi festival hojok chathari Satham Manipur di cinema se art and culture ki makha thammeba adu art and culture ki artist ki tengbang da thama festival toba matam da Manipur cinema ki yobi deba adu di Manipur cinema sina art and culture ki makha da culture ki art and culture ki festival toba da cinema so happy daba aduga India government na Ministry of Information and Broadcasting ki makha da leiba sigi maraki juncture ama sida su leib adu kaisu kaide government se ministry kanona information na paigera DIPR na paigera na art and culture na paigera adu akoi na pamjari di Manipur government na akoi Manipur cinema sida policy am sembidna miyeng changpi badune aduna ai asa tawjai yamna akoi ichang thorba honorable MLA ahum mathangi sarkar ama lakpadasu yamna mangjin thaba post paibiu aduga paibiba matamda Manipur ki film policy se yamna mong tana chapchaba amada sembiragadi Manipur da afaba film puthokphang ngomgani North East India da akoi Manipur ki oiba film ki phida ama yamna chawna kanba ngomgani loina na Manipuri film na India gi leiba standard asita pukhalakpada cho mateng oibani haiba wafam asi thamjari aduna mayam punamagna yam akoi langjariba akoi film forum Manipur thauna amadi DIPR gi staff sing numit mangani si yam wana hona jakpani adu asiga awabadu ngasigi asumba closing function si loiraga de koi loijare aduna masigi damakta da koi yamna wajaram mayam du sang soro mo hondok ngamagani haiwa pham si thamjabaga loinana mayam punamagna sigum laba festival la sida saruk yabiduna yam chauna mai pakpa mo parkpa ngambiriba
ngaman bagi damak tada mayam punamakpu amukan akoi chairman North East India Film Festival ki chairman amoy na mayam punamakpu amukan kurumjari. Thank you. Thagachari Ikai Kunajariba, Chairman Organizing Committee, Second Notice India Film Festival 2025, Manipur. Ikai Kunajariba na festival asigi matang da loina na Manipur film gi matang da su wapam kaya ama thambiram bahani alaitana. Thagachari. Housing Lingbirakliba Thoramasigi Chief Guest Honorable MLA Shri T.S. Biswajit Singh na Thoramasigi Singh Bamirasi Chukatpiri. Loinana, Lingbirakliba, Ikai Kunajariba, Atoiba, Metunglen, Kaktamak, Ikogi Wangang Loi Shingi, Marakta, Watlabanina, Lapuda Sungari Dubo, Waro Biroi, no Lukcheri, Toramasigi Atoiba Metunglengi, Waro Tambiranaba, Hangacheri. Punama Pukuramjari. Hamuktada aji kitang yamna program si yaw sira yawroi sira na yamna reluctant oigiba momentum oigiba ade moreover ICI constituency da akogi Manipur State Rural Livelihood Mission gi makhada nupi singi oiba akogi promotional oiba office khara sanga bagi ma program je phangjan narakpa adai da ina amuro me rameshwar da su hajaraga ai kitang thek pe nangado ro de la ke abdagi nangni na habdagi ai ji changer pune duna mayam seida kogi film gi lamda duga tuan ba lamda expert oi biraba experience lai biraba duga koi takpi bangamba adagi mayam ahi basu mayam yaw biri chin puna mangna alaman puna mangna telibu khai puna mangna na pi gani na hai basi ai hana mayam da sengdok sake ngasi akoi Anishuba North East India Film Festival 2025 bagi Manipur kanoda hogdokre aduga loisan bagi sigumba yamna maroiba aduga ekhoi film gi importance aduga hujuk hujak chu dum panbi ki policy ai dum tang thambirak thamjarake aduga lairiba ekhoi gi society da ekhoi gi film na adu film makers singna karai bhokta ekhoi gi role lorga not only to earn money the socio-economic nataba masa economic natana societal benefit me ama pi basi oi chume of course akoi lari ba posting da thengna basi awaba duga art ki lamda natragana sports ki lamda thabak tawsing se aya mana su akoi thengna ra pada su nuai ai phabe mung da ki tholok pase kya su oidaba aduna hek akoi lara basing sina mare ba khana nungsi bara lara basing sina hena akoi art si nungsi bara adu lara basing sina hena film tawning bra habi wakhalon je marak tasu akoi marak tasu naina da badi natte aduna chi hai riba sumba akoi closing ceremony sigi da is da election biriba akoi Sri M Rameshwar Singh the honorable MLA Kaksing Assembly Constituency bo hamok tre kai kono bo uchari aduga da is the election biriba mingonanga charabada Sri Thangjam Arun Kumar Singh honorable MLA Wangkhai busu kai kono bo uchari aduga da is the election biriba Manipur Sarkar gi tanga kya da ai gasu thaba kya koi na sumi naram me DIPR da aduga koi mingona ga charabda Sri M Joy IS pusu kai kuno bo chari aduga lolena ai koi gi chairman film FMM samnan jarge and festival director second koi North East India Film Festival 2025 ki kano director su ibiri ba mingona ga charabda Sri L Surjikanta Sharma lolena Y. Nilachandra Singh, Chairman Organizing Committee, Second NAF 2025 Pusu Kakuna Wasabolona. Mang the election Biriba, Tuan Ba Ladiba, Koi Film Gilamda, Tawa Yoksaba, Duga, documentary oiro, Duga video gi oiro, Adu film Tauzariba Kangbu, Duga art and culture, we had a promote Tongba, Adu Prajapta Wiriba, by Punama, Duga ladies and gentlemen, Duga, Preski Sinina, Mapon Kudimakta Maruiba. Wapong kya was sandu pigini and the language clibusu Kakuno was a bolo night and the Pawapong Ketang Hamzake Akoi. So me since long, Akoi see
early 70s dagi hai tare 72 da akhoi Dev Kumar kanona sum larik ta sum thengna jabani adida film puthomba dagi haurga ngasi bauta aduga akhoi gi North East India da su akhoi gi film si ko thengna jabani I practically thengna tra ju film du lai gi habadi thengna ba kana na puthoi no karam dai no हाइबदु रेकॉर्ड मंग हाइबंग अमद्रग जो खोजे नॉर्थ ईस्ट इंडिया की मनुंग से दा क्वाइदगी याम्बा मैक्सिमम प्रोडक्शन से कोइन पुथुए हर कांदा प्रेजेंट तौ की गंबा अखोय अदुम लेबाक अमनी ना आई थमजगे अदुबु तबदबो याम्बा अखोय ngasi आइगदी आइदी आर्टिस्ट सुना चदे अम सुना चदे तबदबो आर्टिस्ट की रोल अदुगा काना बा अदु फिल्म के काना बा सिनेमा के काना बा सिकरिनो हायरगदी मयाम ने खंगबिरे खोगी हेक मतम सिंस लॉन्ग अखोई सिनेमा सिना अखोई यामना इम्पोर्टेंट होइबा मीडियम अमा सेदा अखोई लेरिबा सोसाइटी की असिंग असिंग पोसिंग से एज ए मिरर अमा ओइना अखोई एक्ट तौर है कने रिफ्लेक्ट तौर लाएबा मदुदगे अखोई तंबा याबा काना लौबा याबा समना खगी अखोई सिनेमा दुगी सैबा तौरिबा कोन पुन मक्तुंगी एक्टिंग की वानतना अखोई ने इमुंग मनुंगे तंबा याबा फिल्म लोइबा यावरिबा सी फिल्म से की ख्वाइदगी इम्पोर्टेंट अमानेबा अदुगा अखोई लाइफ सी एंटरटेनमेंट यावदबा यादी entertainment su awa su nungai bu pura mung se pulla kanda sangsara ma sembani aduga lengjal leba pura mung su ai oro anga uba amu ba apai ba chumba pura mung sing se pulla kanda sangsara ma sini si yaw da ama he yaw da ma dam da loi mak loi ga dori bine ba aduna mapung pha ba sangsara ma aduga mapung pha ba kanom oi bang amoi ha ba sini aduga koi lona na akoi local gi haibadi indigenous film makers sing na koi na akoi bridging age gap haibadi koi how gi ba amadi अकोई लेरिब प्रेजेंट अछिना अकोई अफाबा लिंक अप ब्रिजिंग तौरे हर कांदा अकोई जनरेशन दा अफाबा पोथो अमा पुहन बजे सिसु मसिगी इंपोर्टेंस अमा दो आइना सुम थमनिंग बनी अदुना इंग साइना हाजगी बुदुनी अदुबो अकोई इंपोर्टेंस आर्ट एंड कल्चर व्हाट इज ऑल आर्ट एंड व्हाट इज कल्चर सिन यामरु ओइनिंग से अदुना मसेदला ए पोसिंग से अकोई चनबा तौरमीबा पोट पुनमा इपाई पोगी हाकतक तकी हेक होरपदगी तौरीबा पुनमक सिंग से सिगी लेरियो पोसिंग से प्रजाप सी तौरी पोसु कल्चरल ग मरी यामना लाइने बदुना कल्चरली कोने कमाई तो प्रजाप तो गदबदु ngasi फिल्म मेकर सिंग करी सिंग सिना कोने मांग खदो पोसिंग से सुम रिफ्लेक्शन तौर तौरगा मसिना रिफ्रेशिंग ओइब पोट अमद पुरगा लाकु सिने इंपोर्टेंट ओइबदी अन सिदा अकोने मसी ngasi gi पोचैदा मसी तलेदना तो खिबे मतमदा अकोगे हरगलिबा नहारोन जिंग से नत्रगा हरगलिबा अंगांग जिंग से कमाई तौदना मखोइना सोसाइटीज तम अकोगी अकोई कमाई तो रोल लौगदगे कमाई तो एक्ट तौगदगे हाइब पोतुने मांगा इम्पोर्टी अदना अखोई तसेंगना हाइने अखोई लेरिबा पृथ्वीदा अखोई से रिकॉग्नाइजेशन पीबसे इंडिया के मनुंग दसु अखोई जी इरमदोम सही लिसिंग अनि के मरक्तगे हेना लेजरमका अखोई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सेमद्रिंगदा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन सेमद्रिंगदा मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशन सेमजरक लेबा अमनी दुबु चनबी होनबगी मतुंगिना अखोई मतमदे इंडियन यूनियन दा मर्ज तौखरब मतुंगदा अखोई से पुमांग मांगबदौने हेक उबगुम तौबा दुगा अखोइदा अखोइना मर्जर एग्रीमेंट दा करी नो यावखिबनो मदुगी करी तानबम थोइ हाइबगी पोसे कुइना अखोइदि राजनीति के लमदा नौना लाखपनि एंगांगबसु गांगजनिंगदे हाइबसु हाइते अखोइदि तौबदब अखोइना खंजब वाखलोंदो सुम नुंगदा लेबदो सोइनमके नोंगदे थोलकने हाइबगी वाखलोंदो दने अदुना अखोइ तानबा याबा करी तानगने अखोइना करी तौगने अदुगा हौजिकि मतम सैदा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स दा अखोइना कमाई तौरकांदा अखोइना मसी एसिप तौगदगे हाइबसे अखोइगे क्रेडिबिलिटी अदुगा अखोइ क्वालिटी अखोइगे होदबा कनबा थोलैबा पोसिंग इज द क्वांटिटी नतबा क्वांटिटी डजंट मैटर द क्वालिटी सिने अखोइ मिसिंग लेरे अहिबा लेरे अखंग लेरे अदु तादे अखोइ क्वालिटी द चले हार कान ngasi तौदे हाबा नते 1972 दगी अदुगे ममांग दगी 1948 ता फिल्म लोइथेंदना लेगिबा अदुगा 1936 दगी पायोनियर तौरे हाय राजकुमार प्रियव्रत करोजना मागी लेरिबा असेंग फिल्म की नंबर से हौरेना हाइनै लाइक ते यावबने अखोइ पारत थेंगनबने अखोइ इसामने प्रैक्टिकली थेंगना होबसु नते तबुदबु 1936 ते यामगनगरे 1948 की फिल्म अमा लोरमदना पुथोंब फिल्म दु करिनो आइनदि इरगदि पोरखिबनी अदना अखोइना अखोइ लेरिबा अखोइ ट्रेडिशन अदुगा अखोइ कल्चर लेरिबा पोटपुर मक्सिंग की इंपोर्टेंस ति पल्लगदि लोइ ngangbibा आइसु तुम ngangi अदुगा स्पोर्ट्स अखोइ ngasi लरिबा इंडिया की वर्ल्ड की चावख्रबा प्लेटफॉर्म सिदा इंडियाना अखोइ लरिबा ngasi अचौबा मफम अमा कनबा ngamiसे मणिपुर के प्लेयर यावदना कनबा ngamkiba amta leibra हाइबसी अखोइ क्वेश्चन तगनिंगा ले अदुबा ngasi अखोइ सुमे अखोइ लरिबा ngasi mak hana torunda pot manataba mayam ama semtori aduna खेल कूद अभियान थोलंबदु खेलो इंडिया ना फ्रीली ओरकपा
मफम मफम खुदमक स्पोर्ट्स की इंपॉर्टेंस से पीरे हर कांदा अखोई लेबाक से अफबा तिंजंग काजिंगदबा लेबाक अमा ओहनबा हाइबसे गांधीजीना पामबदो परिंग चथरे हर कांदा ngasi अखोई लेबाक से दा ड्रग थिंगदबनी अदुगा ड्रग्सना मांगहलइबा अखोई नहारोन सिदा अदुगी इंपॉर्टेंस अदुगी पुनमक्सिंग जो अखोई तौदबदि नते अदुबु लम लेबा अमदा आइना चुमना चले हरगसु आइगे तुंगदनी खंगदे साइतगिनी खंगदे गाड़ी अमना पोप लाउना थोमजलप मतमदा आइजु एक्सीडेंट थोमिनबा आइसु अदुम चुमना चुमना अदुम लानबदो अदुदी थोक्तबा मसी अदुम थोई अखोगी मतम खक्तद नते हाना चु ममा ममांग थो लाखरब ngakतनी एक्सपीरियंस लेनरब ngakतनी मसा आई रिपीट तोइना तौजररोय तौबदबु हाइरिबा अनि से स्पोर्ट्स अदुगा अखोगी लेरिबा आर्ट एंड कल्चर अदुगा आर्ट एंड कल्चर इज द सिनेमा सी पोची यामने इंपोर्टेंट ओइबा कईगिनो हाय मतमदा अखोइना ngasi अखोगी यूथ सिंजे हरुक लिबिसिंजे अखोई कमाई तौना तुंगदा मखोगी जनरेशन दा मखोइना ममाई कमाइना चुमंगा चलहोगनी मसैद इमुंग मनुंगी ओइबा लेबा अदगी युम्बालोनगी ओइबा पुना मक्सिंगचे लोइनम रिफ्लेक्ट तौरी पोसिंगसे द अफबा क्वालिटी नत्रगा अफबा थाइनगी मरमदा पेना हाइजे कइनो पेना से कनामता लेंचलिबि मयाम सिंगसु पेनाई मरमदा सु लोइनम सुनबजु खंगामो आइजु मरुक खरदि खंगे आई इमा कनोगा सुम समनाबदगी कल्चरली अदो आइजु मपुंग फाना खंगदेबा सुंबा कोई नोम नोमगे खरगा आइगी स्टेज दा आइगी जनरेशंस दा आइसे खंगदना खर चखिबदो अदु खंगदब पोतो अदुदि खंगागा आई जनरेशन दि तममरोय अदमाय तौदना नोम नोम सु मांगथरपसिना अखोई सोसाइटी दा अचौबा अमांगम ओरकदबदगी अखोई कन्ननबा हाइदना कोई यामसु यामद्रसु मियोय खरना मरोयबा खरना फिल्म पुथोकपिदना अखोई लेरिबा अखोई तोवान तोवानबा यूथ सिंग द पिरिबा अखोई जॉब की अपॉर्चुनिटी अदुगा अखोई लेरिबा यूथ सिंगसिना खंगदबा यादबा द तुंगदा जनरेशन दा अखोइना लाइबदुगा आर्ट एंड कल्चर अखोई ट्रेडिशन पुनमक्सिंगसिबो अखोई प्रिजर्व तौबदना तना प्रमोट तौनबगी वाखलोंदा थोलेइसे अखोई सी पुनमक्सिजना हाइबसे आई थमजगे अदो इंगसागी लेरिबा अखोइना मरु ओइदि हायर कांदा अखोइसे हेक सम टाइम समवेयर अखोइसी अखोई पैसा लेजतबा अदुगा तोवान तोवानबा मरमसिना ओरकांदा अखोइसे हेक लुबली चटपसिना मरम ओरगा आर्ट एंड कल्चर के लेरिबा नत्रगा तोवान तोवानबा विभागता लेरिबा मीनसु नुंगाइतबा पेंदबदि मयाम अमा लेगनी एसे आई वाखलदसु तुम फिल तवे मसिगे पोचे आइना अपोजिशन पार्टी दा लेरिंगेदा आई काई बोबिना मा लेरिंगेदा आई डिस्कस तोरमबनी पॉलिसी मयाम जिंगजे लेरिबा पोचिंगजे स्पोर्ट्स की ओर्स तोरमी आई अमा आर्ट एंड कल्चर की जुकन्ना आई पॉलिसी तोरनबा लेननबा सेमम तोरमबनी इनकम्प्लीट ओइना तुम लई अखोगी मतमदसु अखोई तौबंगमदना तुम लई तौबदबो अखोई मरक मरकता अखोई खनदबदि नते अखोगी लेरिबा जनरल मीटिंग लाकप मतमदा अखोई तुम पुथोक्तबदि नते अदु तौसी तौसी हारगा अखोई करी हाइतारे मसी पोसी तौबंगमदना लाकपजे अखोइजु अखोगी ओइना करी हाइदर तौबंगमदा पोट अमनेना इदुम सेंगना तुम हाइजके अदुना खंगदबदुरि खंगदे तुम हाइबदि काइनिंगाय लेते ngamdabduri ngamde हाइबदा काइनिंगाय लेते तौबदबो अखोइना एवरी नॉट ओनली फिल्म की नतना अखोई दम नाइनै फिल्म की लेबा सी नतन स्पोर्ट्स की पॉलिसी जु इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी जु लाले दम हाय इदि ngasi जु दम हाय बिकॉज मरमदी सेम गदब मतम द सेम दना अखोगी माना मीदुना नत्रग एक्स वाई जेना होनर आ कांदा मागी टाइटल दु फंगा कांदा अखोइना सी पीनी सी ऑनर तौनी सी डिक्लेयर तौनी अनाउंस तौनी अदुदी मदुदे आई मदुना अफबा पोट परकदबदि मा आंदेबा अदुना करायदा करी लेगे हाइबा पोसिंग से फजरा थिदोमिनरगा चाइना रा तौरिबा यूरोप कंट्री दा डेवलप कंट्री सिंग दा तौरिसिंग से अंगांग सादा साना बचपजे उबम मतमदा तुमिन्ना सर्वे थाबा सर्वे तो मागे क्वालिटी लेबा मी सिंग से खनकले हर कान स्पोर्ट्स साना अदुना स्पोर्ट्स के लमदा चाइना से एशिया दा दुकि मति वांगना लेरिबा अदु यूरोप की लेबा तुवा बचिंग से मागे पॉलिसी अमगे मखादा लाकपनेबा पॉलिसी दु लेत्रगदे अखोई पुनमा अमता फाबंग मोयबा अदु ngahang ngahaki oiba port adu announcement chapna de koina loinmak yaroi masi ai sarkar chaiba aduga leaders sing da koina mona tori bu la le habi wafam dinate adu bu ngasai habi ki ba akogi sports ki policy na daga oidna tana film ki policy na koi leiki bodo masi soina maki akogi leiriba ano mo sarkar sema matam da di koi ahum da haibani dai ta si ani su lobi bang ngodra ngamoidra aduna ai question se ai bodi dai ta chong na lojarage ai heta aina aige leriba responsibility leyo posting si noi de pirak tabgi nate akhoi de kano do akhoi anything sarkar am pamina bode mla su mage responsibility lei aduga leriba pham hybus the position is the just transient for the time being ni ai ngarang minister koroming asi mla ko adu hayang boka da kanda ai si ex mla mo ko dorim ne ba aduna masigi positi post हाइबदी जस्ट ट्रांसिएंट हाइजिनैना इन शॉर्ट
मतम खर खक्तगी पोनी लोइमक मांगदब काक्तनी अदना लेरिंगैस अखोइना करी तौरंगदगे हाबदु ख्वाइदगी अखोइगी मरुओइबनी अदना ngसागी अखोइगी तातसिंगना अखोइगी तादा वंगांग लोइ अमना अखोइना थंबिरंबा अखोइगी पॉलिसी सेमबा हाबदु मस्नी एवरी लेरिबा पोट पुनमखिंगजे पॉलिसी अमगी मखादा पॉलिसी is sometimes called system अंगे मखादा चत्रिंगे सुंया यारो सिग पोस्ट फेल होइगनी ngang manageable manage तौबदी तौकिनी अदु सुंया यारो द पोट अमने अदुना policy we should have our own policy have je I fully agree I याजै हाबसि मै साना आई आजगे अदुगा लोन मसि सेमनबदा अनेबल अनि गिजु दायते लौबिरो आइसु लौजरगे हाइदना कना खंगनी अनि से मनुंगदा अमना आर्ट एंड कल्चर का थोगला आवने अदो नोय तुम हाइजो को फजना अदना तरते हायेंगने फरक ताननी को अमु अदना सुम अवा बंगाक्ता लेबिसु ngang सुम seriously पगान ngang लेरगदि मीसे सुम कनो ओइबगे मुडी ओइसलेबा लास्टा अदुगी मतुंगिना सुम ngakतंग चिल लेंगना नबाना सुम हाइजेबनी अदना आइदिंग साइजु हाइजेगे तुने आइकेसु याम कना फिल्म गे मरमदा सिनेमा गे मरमदा अदुबु सिंपली सिनेमा गे कानाबा अदुग मागे रिफ्लेक्शन अदुगा माना करी रोल लौरी अदुगा मारी लाइरिबा लोकल गी राइबल इंडिजिनस की फिल्म मेकर सिंग ना करी रोल लौरी अदुगा वीडियो की लाइरिबा पुथोइबा सिंग ना करी रोल ली अखोइगे चतनरोन पुनमक सिंग से आइंग साइजु हाइजेये अखोइना अखोइगी लाइरिबा कक्सिंग दा आइसे क्लास 10 अदाइदा 9 10 दा आइसे लाइरे कक्सिंग लेरो कांदा याम नुंगाइबा मना अखोइगी इम्फाल लोमदा तमदबा अखोइगी ट्रेडिशनल ओइबा पोट फुंगावारी की पोट से फुंगावारी से अखोइ तारेबा कक्सिंग द लेबा अहन जिंगजिना मसिगे पोट से फॉलो तौना आइदि फुजिक सु लेरंगिने ना खल्लेबा सिगे ट्रेडिशन से समवेयर लेबर लेतबर ओनेबल एमएलए ना हाबियोबा लेयेबा सी मस्ट नेबा अखोइ लाइरिबा फुंगादुदा अखोइ से फामगा उइना अहनदुना अदुम लीरगा वारी ताखिबदो अदु ngasi bokta अखोइ अप्लाई तब मतमदा अखोइ कानाबा लियाम लेयेबा सिगी पोचे अदना मसी ट्राइबल के सोसाइटी दसु मसी अदम हुजि फाउत जुदुम तौरी मई थारगा मागी फुंगा मंग नत्रग सु मखोइना काचिन नमदा मई थारगा इसिंग फुटपनि खंगदे अमा तौबनि खंगदे मसी पोसे दम ट्रेडिशन जाथे मदैद वारी सानरगा अहनजिंग दुनो वारी लिबदो मसी मसनेबा मसी रिवाइव तौब दरकार लेने खल्लेबा नत्रगदे अखोइ लेरिबा पोसिदा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चाखलपने मरम ओरगा मियोबद कानब पिहल्ली मियोबद मांगहल्ले हाबसि सि अनिमक्ता लेयबा अदुना अखोइ आंगांग जिंग हुजिक्ति मतमदि लेरिबा सांगदबदगी आंगांग जिसु खंगना अदुगै डॉक्टरना अखोइगी हिदाक तकनु हार मान अदुम थकपदो अदुमनेबा अखोइ तौरिजे सिदैदा मोबाइल से पार फते अदु जेब ता हाप फते हार्ड पार तांगनु खंगना अखोइ से दुम हापा अदगे सिदा दुम हापचनबा सी पोट पुनमक फते फर खंगना दुम हापेबा जमाना आइजु दुम चपे हापेबा अदुना मसी अखोइना अखोइगी फते खंगबा पोट पुनमक सिंग यारेंगे अवॉइड तौनबा होनर कांदा युमदसु अमदसु अंगा हरगलिबा नहारोन जिंग दा अखोइगी लेरिबा मियोइबा सी कनामता धर्म हाइबसी यावरगा पोलक्ते अखोइ पुनमक सिंग जे पोखिबा मतमदा धर्म अमता यावर पोलक्ते अदुबा अखोइ लेरिबा पोसिंग सी आइगी चनबी स्वाइदने बखोइ पॉइंट दी आइगी चनरम इपा इपुदुना चनरम कमायना तवि हाब तौरमी हाब पोतुदा परिंगदुदा अखोइ दुम चलिनेबा अदुबु कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हाबदी मागी फंडामेंटल राइट अमा चाहि 53 सुब मतमदा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मत लाको मतमदा अखोइ मागी ओनबा ओनदबदुना कोइ हाइनबा लई मदुदी करिनो हाइदा विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी इवन द रिलीजन कैन बी चेंज ना हाइबा लई अनो तबदबो अखोइना सर्टेन थिंग हाइबदे अखोइना होंगदबसिना करम पोट होंगनी होंगोइदबसिना करम होइगा होंगोइ अदो डू एंड डोंट्स पोट खरा लेगनी मसी पुनमक सिंग जे अखोइना गागना चतप मतमदा अखोइ मणिपुर से फगने ना खल्ली अदुगा आई करी तौगदबनो फिल्म गे ngasi अखोइ इनवाइट तौरपोजे चरांग नरिंगा आइदि कयमजु खंगदे लरेपोजे बाटोन सिंपली आइना हाये करीनो ने हाइगोन पिरिबो बाटोन सिबो लोइनमक लरिबो सिजे मिनिस्टर लोइनमक हाइजले सिबो कमाइ तौदोरिमनो ना आई हायेबा आउदो होंदो अनबियोना नतगदि होरन होजिके मतमदि अखोइदि मियोइबसि क्रिटिसाइज तौबो याय अदु अखोइ मणिपुरदि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जे अमत तौनदे अदुना अखोइ कीबने हेलेबा अदुना मियोइबसि कीरगदि करी तौई आइगी वाखल आइगी बुद्धि आइगी लौसिंग पुनमक मांगेबा अदुना द worst word in the society is akiba कई ngang मोय चुप लेदोइनेबा अदबा अखोइना खंगमिनगदबदि what is akiba what is fear fear
fear is yet to come. It may come or may not. Adugi sometime Punky the Kisela Chapu Patti have in Hajigata with. Yet to come the fear, not present nativa. Or a poya or a poya have the neighbor. I don't know where either but or put the post any positive, it's a negative positive. A quick can talk and I go and the lazy. I don't know. A question. I keep an upon among Manghali, have a portion sometimes somewhere or to criticism to Matamda. Criticize over criticism as a carino, like you like Anthony, coming money and Juno Visu. The wood of a Manipur labor social with the Ampara Kanda must bang any. I could is Sorna Karipiram gay. I was a short Masang Anthony Haine. Otherwise, Sorna I could Tan another Nakon Pirame, Una of a mid Pirame, Kan another court of whom at least two was but son about the town lane, another son, another time of Zilutosi. Ahumzi most important never. Lloyd Manaba, Kushai the Palije, Ahumzi, Sine, Sije. See, I'm important way about. See, I know Urani Dugatarani, Tari, Potuchumra, Lambraze, I consign so much in a Kalakanda, Taudurim, Kushai the Kande, Sima Tagala, the Marum Tagala, and Masi Lambasumra, Kande, Siar Toxalu, like Toxalu, Aduna Horan, Ladiva, crime Tolakanda, they pull up a generator. Train Amana Najuru Torka, extend Pop to the Matung, the Probratum de la Putumana, pull up to neighbor. See, I hear in a Hajabana Tetuga, Karigama Porama, I give honest appeal. I give Madudi Carino Hakanda, I quite me and the Torposi, Lali, Sumesh, Equi, Masigi, justification, Kitang Lainaba, the Kalagadran Kali, Aduga Lona, I give Wakalon the Kanagama, me Amana, a Kogi Ladiba, Amatagalakoda, Magi Wakanda Su. Magi Potano quite best way and Tagatarkoni Mazu. The wood of Waikoina, Magi Posi, Pazadi and a Kanbado. Pazadi, I have to market the port when directly negative when a react of the Vida. Sumana Sumana, how Tagapur City, a quick lady was a Pavadi Kalaga, Tagalawani. The wood of Wu, Mashidagi Hena Pavadi, Simana Tagalagadi, Hena Parodran, Habiradi, Midu Kairani, Adu Yazu Anning a name. Aduzu criticism ni. Amana negative. I'm a positive. Other the positive touch up to the me Canada Baminum in a Dabdun in a patro. Anuxina Dabana, the protector would in a patra bacoji. Adu Wakalon Dune, I give Wakalon de Aduna, Mio Basi, Magi quality. Camera Padana Nam Hibado, I Nam Hire Ponte. I know River Tabakse, Mana Hibonate. Adana is one of Pidoropoda, Kuna Lady posting Equina, Aquagi, biology Tamakanda Quina. Zoology the Tabakanda Karihane. A quick twins. Even the twins are precisely alike of the Hayaba. Manatiana. Adu Targadi, a quick lady of what Punamaxing see, a quick lady of Sangsas, missing Ayama Manateba. Manata in my Apama Kene, my Michael Keneba. Adu Punamaktubu Purga Sapangamaduneva, the Kalerity. Punamaktubuti Navagambaduneva, the Kalerity. Adanakoi, Maduti Navagamdanaba, Ayaya Pama Tonadaba. I hiding behind the bar. I do a quaint I haro the secret. Can you easy? Man, ma'am, Yori, she had in the time and I get that to Kiva. I don't know if I keep an armam dear to the age. Aduna, I am a sign as a roger. Aduna, quay, Horacliva, quay, Lady Banaharon sing that here now. A quay, Alaman, Lady Posting Star, a quay, Lady Maming, ma'am, I want the supire. I Pabachu sang the Amazu sang the Adam Chew and Pull Parapare. 1972 the Gilliver de Kuma Bosna Putomba, Matangi Manipurigi Matang, Laga, Aribam Sham, the Putori, Moki, Ladybo, a quick Olang Tagi, one with the shoe, a quick young Howie, a young winner. We don't a second career the Purga, for young Howie. Adagi Ladyba Pacomama, young Hode, young Hope Pilam, Yawni, a quick say that. See, a quail da Matamatra like port film the reflector report to the Aquilum Japa Suram, a quail Howie, Manaputu win the Taba. Maseda films the Imungi Tariba to go Lady Bob Perenki Amati Anging to give a kind of how report Punamasing Nasi Lokshan Bamadaka Leva. At the Matam to the Leva Yam emotion or film get tasto. How did the ID Pung Pung dinner low way? I ID film Yang Mini ID. I wakanda land but you I go. Tabudu Pung Dendi Loeva, Matamama was Lamjapa Shram at Kapure. Me, ma'am, to get the Tias Kana Jepa. He said that Unico, my Amalayeva.
aduna sigi le posting che khidang aina nga sa haiduni quality tarkar lei adu quantity da aigin film puthoga aigi economically ai pesa yamna tan badi yai adu film number kujimaki le posta aina haibasi chawbi ganu aina haji de sum suggestion oina aigi chini naw atani aina aphaba hena oheningba aphaba hena tahoning budugi wakhalon da haijabani aina ai thamjage aduga lona lona na akoi film gi tawriba posting che tamo akoi gi leiriba surjikanta kuire akoi mafam amadu ju mafam amadu su adum ai thengnai film gi leiriba post jaga sida aina dum haijaye film nongma akoi gi ngal lingai da tamo oken amak chamna mai film su yawani 19 kya dano ma yawani ai ngona nongma chak cha se na kawe ai matam du ai thabak tawre shaki government employee ware adada mana chak cha se na kawraga kwa ga thel ga mamada mana film tawji haye nang film ko mo haye aina dum matam du dum haye ba ai gi wakhalon dum leije tamo ai di सरकार के कर्मचारी ओरे कर्मचारी ओरगा थबक तब यादे अदु तब यादे हाइदे अदु आइगी फिल्म दी तामो हैन दम तबियु इ आइबो ओइबियु अदु फिल्म चाखन बो होना बददे अखोय करिनो पांगो हाबदि पांगेना ए दम यागिते अदुना अखोयना हाइनिंगदि हेना थवाय यावजबा मियोय अदैदा अखोयना हेना प्रमोशन तबिरा कांदा हेना मगुल लेबा फिल्म पुथोकपा हेना मियावना पामना फिल्म पुथोकपदुना हेना फै हाइजबनि आइना हाइजबदि फिल्म दु फते नरगा माबु फते हाबिगे वाफम नतेबा aduna mafum khara je hajaraga akhoi pangba yaba dum pange film gi lamda ngasi bawta koi sothaba leite adubu koi handak ko laiba violence na maram morka akhoi se drastically akhoi lariba puna maksing je economically oiro amagi oro a makhada koi da chatharaga laiba se koi gi lariba koi na whatever tawri puna maksing je akhoi gi bal cm oibiram bana tawri ba posi hujik resign tawra chu akhoi da so koi na nungai ta ba phawba maram di अखोई मियोय बजे थबक तब मतमदा चुम्बा अरानब लेगनी तबदबु मागी अफबा माना तौरंबा अफबा पोट पुदुंग अखोइना रिकॉग्नाइज तबम थोइ सिनेबा आई वखलोन अदुना मसी पुना मक्सिंग से मतमने आइन ngasa हाबदुनी अखोइना लरिबा पोजीशन हाबसि ट्रांसिशन नि ngaki oibani aisu amada sakhiba aisu ogidaba yai ai mla dum oikhibsu yai mla tokhibsu yai adubu koi machen di miyoiba amada pigedaba chatnaron gi ବ୍ୟବहार do क्राइ दे तंगनी अखोइ हाबदुदी अखोइ ngasi लेरिबा आर्ट एंड कल्चर की लेरिबा फिल्म की लेरिबा पुर मक्सैदा कोई मागी हेराकी अदुगा मागी अहल लमन की व्यवहार कायदन सनरि पुर मक्सिंग से मसै तंगदब पोसे याम योखनिंगाई तंगाई फदन दरकार लई अदुगा ngasi मा अखोइ फिल्म सिना अखोइ लेरिबा फेस्टिवल सिना अखोइ यामना चावबा फिल्म मेकर्स इन इनोट अमा पिगिबने आइगा चेत पथाजन मदुदे करम इनोट हाबदा यामना क्वालिटी हेन लेबा यामना कॉम्पिटिटिव मोडता अखोइदा अवार्ड पलैते प्रोड्यूसर की lyricist के अवार्ड पर लेती अवार्ड पर मत लेती अखोदा टैलेंट ओने मपी अनो टैलेंट जिंग जे फजन सिजनरे हर कांदे हेन हेन अफबा इनोट अमा अफबा फिल्म मयाम पुथोरपदा मसिन इनकरेजमेंट पीगने हाबजे आइगे चेत पथाजबनी काम चुंगदबनो काम लांगदबनो हाबदि अदुगा मसिना अखोदा सही सही के तोरपसिना कइदा अखोइ इनकरेजमेंट पीबा अदुगा नौना अखोइगे लेरमीबा हल्लमन जिंगु निंगजंग हनबा कॉमेमोरेशन की अपॉर्चुनिटी दनतना अखोदे हेने इनोट अमा पीबजे कोना प्रमोट तौनिंगाई दरकार लै प्रजा तौनिंगाई दरकार लै अदुना ngसागे पॉलिसी दो लास्टा हाइजरगा सरकार अमा लाखो मतमददी आर्ट एंड कल्चर की पॉलिसी जे सुंग सोई छेदना सेमलनी हाइबसिमा आई हाइजरगे मसी ईश्वर की कृपान ओइबो ओरसनु मददी अखोइगी लेरिबा मियोय पोपोजिन हेक लेरिंगै तनबा थानबा यादरबा पोसिदी अखोइना फजना सेमगा थंबीबो मतमदा कायबो लेब्रो अखोइना मंदिर फजना सारगा थंबीदना हाना अपटप मयाम जिंगजे तुंगी जेनरेशन की सीसु तुंगी जेनरेशन अदि थंबम थोई हाबदुगी वाखलोंदा हाइजबनी हाबजे हाइजरगा तिल्लिबो पाइपुना अपु अमोका हनै काय कुनु सबगलोना आई मतांग तेन जगे थैंक यू वेरी मच जय हिंद थागचरी इकाई खुनजरीबा ngasiगी thauramasigi आई दी द ऑनरेबल एमएलए मयमदा लाखोनी गरे अमु लाग तौरदेना आई दी आई ngasa हाइजगरे आइदे कहीं खांगदे बातोलम फंगे लाइक पाबजु फंग चेंगदे यंगबजु चंगदे लंबी दे लाको चीम पिरे सिनेना अदै छु बार लाको छु हाइजबनी अदो आइदे ngasa हाइजगरमनि करिनो आइन तबदौ सेना अदो ऑनरेबल एमएलए अनि दि कुमा लाउथो मे आइना यांखै मपुमम लांथो यांखै लाउथो जरे थागचरी इकाई खुनजरीबा ngasiगी thauramasigi इकाई खुमनजरीबा ngasi thauramasigi अथोइबा मिथुंगलेन ऑनरेबल एमएलए टीएस विश्वजीत सिंह
चिल्लबसु चिन्ना थेंगबसु थेंगना मपुंग फाहनदब यादे हाइदुना लेंबिरकपा ममल यामलबा वाफमसिंग थंबिरंबा लोइनना सेलगी मतेंगसु पुक्चेल चाउना पांगबिरंबा इकाइखुमनजरिबा ऑनरेबल एमएलए बो हन्ना हन्ना सिंजलांगजरिबगी महु सिंजरगा थागतचबा फोंदोकचरी लोइनना पांगथोकचरिबा थौरम वैलिडिक्टरी फंक्शन ऑफ सेकंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2025 थौरम असिगी लोइसिलकपा फॉर्मल फंक्शन असी लोइसिलकपा ओइना मयामदा थागत वारोल थंबिरनबा नोलुकचरी फेस्टिवल असिगी को कन्वीनर इबुंग रॉबर्ट लेसांगथेम Check. Target. Check. Target jury. Matang say, Equina Korang and I Neriba, Adum Lapa, award ceremony game. Event assist Adushu, Yamang the Taduna lady, Loina Loina. 12 Tagi, 15 Power Saturday Basum Lapa. Festival Sigi. Best film of the show. Award ceremony si loy bega akhoi screening sida pak char basum la pak sida screening tong na bagi sem sabut sabai tawjari aduga punamak sigi formal function gi loisila koina myam punamak ta thagat wai thamjana bagi matam madu hatang laujage myam na hena khangnare Thauna Manipur Film Forum Manipur Director of Information and Public Relations, Government of Manipur now. Sinjalang Jaba, under the aegis of Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, National Film Development Corporation, Lamjing Lamtang aegis Makhada. Second Northeast India Film Festival Manipur 2025, Hokiba February 22, City Convention Center of Pangtokuna. Tanta Police and Mada, Film Screen Matang Tokuna, Tangtrat Taru. Ngasi loishin bagi sumlaba thor masi pangtok li pini habisi miyam panamukna khangminar wa famni closing function asida chief guest wana Langshin Biriba Honorable Member of the Assembly Sir T.H. Bishojit Singh Thagachawa Phongdokchari Guest of Honor Wina Langshin B. Basing Honorable MLA Sir M. Rameshwar Singh Thagachawa Phongdokchari Honorable MLA Sir Thangjam Arun Kumar Thagachawa Phongdokchari Aduga Presidium members, Pampam Lang, the Langshin Biriba, Commissioner, IPR and Art and Commerce, Government of Manipur, Shri M. Joy Singh, Art and Culture, Thagachawa Phongdokchari, Second Northeast India Film Festival 2025, Manipur Festival Director Oibiriba, Aduga Muksu, Film Forum Manipur Gina Chairman Oibiriba, Masiki President members ki Pampam Lang the Langshin Biriba, L. Surjakanta Sharma, Thagachawa Phongdokchari, Chairman Organizing Committee, Second Northeast India Film Festival Manipur 2025, Sri Y. Nilachandra Singh, Thagachawa Phongdokchari, Municipal Administration, Housing and Urban Development Department Mahut, Thagachari, DC Impal East, City Convention Center, Tanta Police, Cinema, Lumfield, Screening Partner, Oibibani, Thagachari, Aduga. When a master class at a Togj, when a horse Oibiriba, DIPR, ki stop sing, master class of Matamda, Cooperation PVBA, Hariba, DIPR, ki stop sing, Thagachari. Aduga, when a master class ki, resource person sing, Sir Alexander Leopao, Director, Manipur State Film and Television Institute ki Sir, how to pitch Hariba, topic shida master class DIPR da PB bani aduga oza makhon mani mong saba DIPR da PB ki planning budgeting scripting and producing hariba topic asida master class PB bani daromi maite yam phasaba topic storytelling in regional cinema bringing local audience narratives to a global audience yam phasaba topic ni DIPR da lakpi gi ba du participants in atuki matik daromi gi topic adu makata na tobigo na yam na interaction yam phazan tobigi daromi maite Thagachawa Phongdokchari adu ga muksu ngasi closing ceremony si gi hek mangjau na
open forum hai na khoina yamna kanagada manipur da film di yam number aduga marketing distribution ni matang da na khoida knowledge wat pana film dagi paisa laktaba matau kramna film dagi paisa la angani marketing tawani distribution tawani haibagi amna achauba kanaba open forum ma tawi masi chief operation officer Tantha Entertainment Private Limited aduga mahaki unit ama oina Tantha Police Cinema sina mahaki unit product ama oiriba adumdaba Brian akoi jamna open forum sigi resource person obibani Brian buthakachari aduga amok open forum sigi moderator oina thaupu bikhiba ayoja bc kuman oza buthakachari aduga festival director asai president members cha thakat pachi yaujare adubu festival director ama oina oza L Suryakanta thakachaba phongdokchari Kuchem Life, Laichel Media and Entertainment Private Limited na hek howudagina loiba fawba live streaming tawbiba official partner wabiba thagachari Chandra Lighthouse thagachari Jimbit 10 House Waifam Sang Kakching Computer aduga ngasigi sound Nachom Sound thagachari aduga Kakching da kapada projector gi technician wabiba Biju thagachari Sarma Printings and Publications Kasampat thagachari aduga akhoi gi delegate sing sibo yamna nungsi na mapandagi lakpa delegate sing sibo hospitality gi phajana hospital treatment tawbiba adum laba hotel castle palace compound Imphal thagachaba phongdokchari aduga all the delegates all the producers all the film fraternities all the film lovers who submit their films in this second Northeast Film Festival Manipur 2025 hannana thagachaba phongdokchari print and electronic media gi chinau sing aduki matik thagachaba phongdokchari KSA Sachin Garden Queen Supermarket Kakching Bouquet provide Tobiba Takachava Fongdokchari Mafam Simak host of Jariba Library and Information Center Auditorium Pibiriba Center Takachava Fongdokchari Aduga Tangnavada Ladiba Kakching Dramatic Union Cooperation Pibiba Takachava Fongdokchari Aduga respected jury members sing Adu jury member Akwiki Chief Jury Okena Takachava Fongdokchari Da Bobby Wahengbo jury Takachava Fongdokchari Da O Gautam Takachava Fongdokchari aduk event so oina bahot abada promotion gi video gi achauba thorang thaugai lo viribi lamdam sigi artist Ratana Khetrimayu Takachava Fongdokchari ISCT Kakching branch Santikmat Sarangthem Takachava Fongdokchari James Dance Academy gi artist sing Takachava Fongdokchari aduga ngahaki manungda musical show ma utnabagi sem sariba ka Manipur Hindustani Sangit Mahavidyalaya Takachava Fongdokchari Manipur University Takachava Fongdokchari DM Community DM University Takachava Fongdokchari aduga thorom sigi reporter ki thau second notice India 2020 Film Festival 2025 ki reporter ki thau pubiba daimo yumnam Takachava Fongdokchari aduga host hauba loibagi host obiba Priya Lakshmi Langpok Lakpam Takachava Fongdokchari aduga yengbiriba tinbiriba nutigi present tawbiriba audience atuki matik audience yautana audience na akoi sinjari basaki thawaini aduna atuki matik sinja langjari bana audience ta laman ton sinjari Takachava Fongdokchari aduga mi oina pokpani na soikiba lankiba kyam yarbasu ngakpi bagi tanja adu bibigani aduga mi oibani na nasaidagi haijari bisinda palhogdaba chithanandaba yaurum lobasu who will contribute to this second Northeast India Film Festival Manipur 2025 we appreciate you all. Thank you so much once again. Thagachari Ikai Kumnajariba Go Convener Second Northeast India Film Festival 2025 Ibung Robert Laisang Thim Pangdokchariba Thoramasigi formal function gi thagat warol asuki matik marichuna thambirami hainga litana thagachaba phongdokchari loina na boro thanks thambikraba matung asidi pangthokchariba thoramasigi mapungoiba tangkak award ceremony hozik lakadorabani na dice members singi mafamda mutang nolukna hangachege ekoi stage award ceremony madi cultural performance macha matanga lady masigi damakta ekoi arrangement tawnabagi matam ngahaktang pibiyo haibaduma punamaki mafamda nolukchari
Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. Yamna fazaba instrumental musical performance ama pibiramba Kha Manipur Hindustani Sangeet Mahavidyalaya Kakchingi artist singbu thagachaba phongdokchari loinana mayamna ngaineriba the most awaited moment haina haizerage the award ceremony of the second Notice India Film Festival 2025 adugi tanja adu yaurakpaga loinana award asi kana kana na fanglabagi haibadu mayamgi mafamda mathang mathang laukthok chenabagi madu tanja adu lawjaboina ahan bagi aikoina thamjariba award category best sound of feature film hairiba award asi mayamgi mafamda laukthok piranaba amadi aikoina langjariba kudol port prize sing asi lanthok pinabagi damakta nolongna hangachari kai khumnajariba honorable MLA Wangkai Assembly Constituency Shri T.S. Arun Kumar Singh Sarbu nolokchari. The award goes to Bhagjan Sound Devjit Gayan. Ladies and gentlemen, the winner of Best Sound of Feature Film is Devajit Gayan for the film Bhagjan. Ladies and gentlemen. Okay. Filmasi, Assamese film ni Lingbirakliba. Thank you so much for participating in this film festival and congratulations. Thank you so much. And Mathangi Award, Best Cinematography of Feature Film, Hairiba Award asi Lanthokpira Nabaikai Kumnajariba Honorable MLA Kakching Assembly Constituency, Shri M. Rameshwar Singh Sarbu Nolukcheri. The best prize award for cinematography Joy Mekola da Othare congratulations. Hello, hello. Best Cinematography of the Feature Film category, Joy Mekola for the film Oithere. Lanthok Chariba Cash Award Citation Loinana Memento. Congratulations, Joy, and thank you so much, sir, for doing the honor. Mathangi Lazariba Award, Best Screenplay of
feature film category hariba award asi kanana fanglabagi amadi award asi lanthokpiranabagi damakta ikai khunajariba ngasigi thoramgi chief guest oina sulengshin biriba honorable MLA Sir T.S. Biswajit Singh sabu nolukchari. The winner of the screenplay goes to Langdai Ama Binoy Ranjan Oinam. Ladies and gentlemen, please congratulate and put your hands together for the Best Screenplay Award winner Binoranjan Oinam for the film Langdai Ama. Cash Award Loinana Citation Amadi Memento Award Asiga Loinaba Kudol Singhni. Thank you very much, sir, and congratulations once again, Ibong Binoranjan Oinam. Masigi Mathangi Asina Thamjariba Award category Asi Best Editing of Feature Film category Hariba Award Asi Kanana Fanglabagi Mayamda Lautopina Baloina Award Kusina Binanaba Ikai Kunajariba Shri Mongjam Joy Singh IAS Commissioner IPR Art and Culture Government of Manipur Sarbo Nolukcheri. Best editor goes to Tarun Wang, film Langoi. Ladies and gentlemen, Best Editor of Feature Film category, and this goes to Editor Tarun Wang. Congratulations for the film Langoi, ladies and gentlemen. The award carries cash, citation, and memento. Ladies and gentlemen, Best Editor of the Second Notice India Film Festival 2025, Tarun Wang for the film Langoi. A very big congratulations and thank you so much, sir, for doing the honor. Mathangi Lejariba Award, Jury Special Award for Feature Film category, Hariba Manasi Kanana Fanglabagi Mayam, the Kangan Binabagi the Maktai Kai Kunajariba, Jury Chairman, Oza Oken Amak Chambu Nolukcheri. Special Jury Award in the category Feature Film goes to Shunita Filamgi Narmada. Ladies and gentlemen, Jury Special Award for Feature Film
category. And it goes to a beautiful and very young, energetic actor of Manipuri film industry, Narmada, for the film Sunita. Anisuba Northeast India Film Festival 2025 की jury special award ni feature film category की award asibu fangbirabi Narmada film na Sunita Sanjalangjari bagi mau sinjaraga thagachaba phongdokchari loinena ojabusu hana nolokchari masigi mathangda special mention feature film category ki award asi lauthokpirana bai kai khumna jariba jury member oza o Gautambu nolokchari. Special mention feature film second notice India Film Festival 2025 की special mention से film की director Ajit Yumnam film Sunita. Ladies and gentlemen, special mention award for feature film category, and it goes to the director Ajit Yumnam for the film Sunita. Ladies and gentlemen, this award carries citation, case award and a memento. Once again, special mention award for feature film category of second Northeast India Film Festival 2025, director Ajit Yumnam film Sunita. Masigi mathangda best ngakpigani special mention for non-feature film category hariba award asi mayamda lauthokpirana bai kai khumna jariba jury member oza Bobby Wahengbambu nolukchari. Hello friends, Kurumzari. Special mention for non-feature film, and the award goes to the legacy of 4 generations. And we call upon the director, Tej Devendra. Thank you very much. The jury mention for the non-feature film, second Northeast India Film Festival, goes to the legacy of 4 generations. Thank you. Thagachari, special mention for non-feature film category goes to the film Legacy of 4 Generations, director Oja T.H. Devendra. Congratulations. Award is the Loina Riba citation, memento, Kudol Tamjari, Thagachaba Phongdokchari. Thank you very much, and thank you very much, Oza Bobby Wahengbam, for doing the honor. Masigi Mathangda Tamjariba Award, Best Direction for Feature Film category. Hariba Manasi Lauthokpiranabagidamaktay kai khumna jariba President Cine Artists and Technician Association Kata Oza R.K. Gyanranjan bu nolukchari. The second Northeast India Film Festival 2035 goes to amateur
the director Dheeraj Kashyap. Ladies and gentlemen, Best Direction for Feature Film category, and it goes to the director Dheeraj Kashyap for the film Amateurs. It's an Assamese film. An Assamese director, thank you very much, sir, for participating this prestigious Second Northeast India Film Festival 2025, and also congratulations for winning this prestigious awards. Ladies and gentlemen, respected director Dheeraj Kashyap for the film Amateurs, and also presenting cash award. Thank you very much. Congratulations once again. Mathangda lemhoriba si award ani khaktamak ngaire. Best non-feature film aduga best feature film. Hairiba manasing asi mathang ikai khunajariba ahanbada oja Laimim Surjakanta Sharma Festival Director na Best Non-Feature Film Award asi lauthopiranaba nalukchari. Non-feature category goes to Best Non-Feature Film, Where Is My Home? Producer Samran Dheka, Director Bhaskar Jyoti Das. Please come on the stage. Ladies and gentlemen, Best Non-Feature Film of the Second Northeast India Film Festival 2025 Manipur goes to the film Where Is My Home? Producer Samiran Dekha and director Bhaskar Jyoti Das. Congratulations and thank you very much for participating in this prestigious film festival. Where Is My Home? Best Non-Feature Film of the Second Northeast India Film Festival 2025. Producer Samiran Dekha and director Bhaskar Jyoti Das. Congratulations both of you for all the effort and for all the commitment you converted into work and presenting a very good film to everyone. Thank you very much. Congratulations. Lemhoriba Award amakaktamak ngaire. Hariba award asi Best Feature Film. Masige award asi lauthopriyanabagi damakta ikai khumnajariba festival asigi chairman ikai khumnajariba oza Yenkom Nilachandra ozabu nolukchari. Best Feature Film Northeast India Film Festival 2025 goes to, guess the view, goes to producer Jivanlata Thokchom, director Dinesh Naurem, film Oitharei. Congratulations, Jivanlata Thokchom and Dinesh Naurem for the film Oitharei.
Ladies and gentlemen, Best Feature Film, Second Notice India Film Festival 2025 goes to the film Oithare. Producer Jiban Lata Thokchom, Director Dinesh Naurim. A big round of applause, ladies and gentlemen, a big hand. We really need to appreciate and congratulate the winner that have done an immense and like an invaluable work and giving us a very good film. Thank you very much for doing all the hard work and congratulations once again for winning the Best Feature Film of the Second Notice India Film Festival 2025 Manipur. Participation. Mayam, matang asida aikoina thamjariba award sing masi lanthokchaba loisare dubu mayamda thamjaningba wafam amakhaktangna tongan ba aikoina screen tawjakiba festival asida participate tawbikiba film singi participation certificate aikoina producer sing director sing da soidana yauhanjagani haiba wafam dumaga thamjari aduga loirakpada best film feature film akoi screen tawduna mayamda kodol tamjanabagi damakta same sabasu akoi loijare aduna tongan ba film tara ngasai jury members sing nasu thambiramba competition da sarugya kiba film sing adudi amateurs Assamese film director Dhiras Kashyap anisubada Bagjan Assamese Moran director Jaichang Sai Dahutia ahum subada Langoi Manipuri Manoranjan Longzam ahum subada Langdai Ama Manipuri film Binoranjan Oinam mga subada Oithare Manipuri film Dinesh Naurem Taruk subada Oneness Manipuri film Priyakanta Laishram director Matangda Sunita Manipuri film director Yumnam Ajit Singh Matangda Nipan subada Una Manipuri film Irel Luang director Mapan subada Legacy of Four Generations Manipuri non-feature film Director T.H. Devendra Singh Aroibada Tarasuba film Where Is My Home Assamese non-feature film Director Samiran Deka and Bhaskar Jyoti Das Hairiba tongan ba film tara sina compete tongnarba matungda hairiba winner sing akoi mayam gi mafamda khanganjaduna award sing lanthokchaba loijakre aduna aikoina mayam gi damakta sim saduna thamjariba best feature film of this Second Notice India Film Festival 2025 athuba matamda mayamgi mafamda khudol tamjarak lagi haiba wafam asi thamjaraga ngasigi thoram asibu mapung fahan bikiba haubudagi loiba phauba isa gi waba nungaitaba thidana yamna pukchel chauna hona bikiba khwai pumnamak mating pangbirak bikiba khwai pumnamak bu hanna sinjalangjari bagi maikaidagi thagachaba phongdokchari mathangi olakpa chahida ahum suba Notice India Film Festival da pumnamak amu thengnaminasi pumnamak amu film gi nungaiba film gi kanaba pumnamak lauminasi haiba wafam adu thamjaraga pumnamak poikok nona khurumjari